Badwam TV Badwam Jumadi eso yede radio asese nenso all kan ne mapa no waka ho ebie na ochimu nyina wo ne yasom yede ase ne yede hye Badwam Jumadi no ase no kase nsem ne doso ne yetodwa wo mu bi ya wo betini Works and Housing Ministry say one ne stakeholders ne ba behia na nsuyiri ane adan ho nsensem no yahwe apene pomasibre yede ho nsem no ebebro na afia gbawra yensem foforo mu Eneyi Environmental Justice Foundation ya one more share Sustainable Ocean Project ano se one ne Ghana National Canoe Fishermen Council ka won ho aboma afarefo wo be register wo mo eno ne nsem bi ena no pay me de bro Adom TV Badwam kase o show me live on Facebook/Adom TV extra o go TV at channel 119 DSTV 280 or YouTube o search Adom TV tube o benya ye medidi afia amankwa tamaklo afia ni DMT said ensem ni chiremu ankasa etie futuni de Emma Oswafo ya Osha Works and Housing so Prince Hamid Ama ene wo say ahwe no ba be ye conference ebra won ene wo ma ekebie wo mu e wa dansie hu no e ba be hia nyame ya doma 27th and 29th May na won mo ahwe kwan ye be fa so nsuyiri ye betu ase na fe adan so eho ohawa wo my Ghana mu no ni nyina timi aba no awieye ene won ma power build Environmental National Conference and Housing ehun tomar ewon kran and Adom TV kase nya no ni di san komai. The conference will delve into challenges and solutions within the sector, including the housing deficit, flooding management, infrastructure financing, and the rest. As you note from the dates, the conference will take place in 3 days. The first day will be dedicated solely for flood issues or on hydrology. The second day will be committed to housing issues. Chief Director Awo Asweyeho Reverend Stephen Ya Osei enso editudwa se enhihye ya womudi egu akwemu eyade ebeboa pa ama omanfo enso ho ato. Eti conference ye hwese nimdifo a ewo housing mu ene akrankrefo enyina beka bom ne ya hwese de ne ye a ye betimi aboa ama nipa enye ba biada ana afi de toso mienu nyuma na ye hu se sensuo tobia na ayira fa nipa ade ne ebe ya ye gota mu monchi monka ebetima siesie mu na ensuo ne to a atimi akoyo akogu apomu ama me no mienu so ye japade ne enkwa ho atimi ya bo ho ban. The conference Environmental Justice Foundation one more share Sustainable Oceans Project ano womo se ne womo ba beboa Ghana National Canoe Fishermen Council council na womo ehwe afarefo ne won sensem so no womo be register be 16,000 members ya womo ka council no ho de womo share for coastal regions a wo my Ghana mu Adom TV kase etwaso ya na afarefo ai se yende empese ye bibima ya ho bibia aban na ye mayen obi na ye mayen ne ade until this time no I say na mi Adom a yensa akan ye ID cards na ya otu kwan kwakuro bi asukura kuta ID card wi a say bi atorenche bi na to mu opumu a bia na say Navy for Marine Police for mu shia omo a ya smuggling ni amanema bebre sea patrols no no you ID card na chese ohun so enti no em say enya kra de afarefo you free one level another level. Say Jumedi Environmental Justice Foundation and an Sustainable Oceans Project so aboa afarefo osanso ye nkyerɛkyerɛ ema womo a ebeboa bie wono adwene na kyerɛ womo de obeye wabra bibi enkoyie ewa adwuma woye no emu ɔsɛ yakoto nyantachi eye programs officer ewa EJF na ɔde san kyerɛ mu yitudwa ishizi as them 10,000 na wire crab near zamon was there my one members na we hu dem so wire council na members if you so in the she no yare nkyerɛkyerɛ yɛzama wɔn ofa kwana nsɛm a ofa wɔn dwumezi ho ɔyɛ hawa o wɔn dwumezi ho no obotum wabɔ ne ho dewul
na sakwinja ba na wanye mpanyimfo zehia wetum waze dam nsam no so wetum waze atugwa na waye nkitahuza oze nsunsuando papa oze babre for adwuma no. Adom TV Badwam kasia no so dia concern for mu na public health expert ono akroya ye senior medical officer wo Greater Accra Regional Hospital Dr. Emmanuel Adepa Adabu wode kokobo magana fo nyina se nei covid no asayi ne tibiem na bia behunu ne se ye 3DB ena ye wo na code bi wonya nhu sansensan ye wewe ni pedua ni mu antem wa mo na mo adi kan e wa yare sabia e se covid no hu pomponso no bi ena yi ne tisa oni Adom kase edi nkomoyi 19 no enye yare a ebetwe mu krafra o enti no tete no ya ye routine yade ba ko a routine management indi obi betime nyampo a ohun se wenya yade no age say test and so for most of the time no most of symptoms are obenya mostly respiratory symptoms they say bowa and na say when you sore throat kakra we diemu ayemre hunam ina ayemre and I say when you fever bi kakra these are symptoms that are related to malaria mpo. Wasan ede futuo ema maamefo se womo enhwe se womo de womo manum ebekọ ayaresabia na womo de vaccine bi awom sene wona womo ayare polio hepatitis B ene yarewa awodo no etimi abrase enuntina Ghana Health Service any aban in general Ministry of Health Ghana Health Service but that the rule no say ye beti na yaje vaccines no atum speak through ama ye mofra na hepatitis B die vaccines kra wo homa mpenyimfo mpo nti no yade a eno bebo wo ban but wo be ye test no ahwe se wo ye test no na wo ye negative and say wo ni yare ni bia na ya wo panie dia bo wo ban e say hepatitis B say die eno yare ba ko apart from say nipa no ebe smoking no I mean among smokers omutanya liver cancer no hepatitis B number 2 it may cause liver cancer. My to Akasiano so na head of civil service of Ghana your Dr. Evans Agridako also ediato civil servant fo nyina ni mo na ya ban enuma se ye wabato afimunti wo mo ani na ho memo fo ho hyehyɛ amanyo ensemu sabria ye boaboa ye hu na mom ba bi obi atibia ye na adwuma no won mo anya adwuma ne ye mua oman no empunto ene ne nkanko se be ye ben na me no sonso nkabom ni asomdue ebekoso atena man mu abato bremro na ya ne se be civil servants no dwumadi esi o mani so se ye no omo nkoso na omo nye omo ntu hu na mon omo mo nfa no kwaredi pepere ye emfa ye omo adwuma oman bia entumpon no na ema ne entumpon ne se amanfo a mo okuro no mu no enye omo adwuma yie nti yetumi yepese ye adwuma yie say yetumi ye depend ye knowledge adesua na yesua no e say ye amanfo enya ho mfaso nti ye de civil service ye nhyehyeye ye mmra na the code of conduct na dina no ye de be ye adwuma eno na say me na meka kire wo mo Urane kasaye mu no wasan so edi to just say principle code of conduct core values ene ensemo efa wono madwuma ho no ehu hia pa se civil servants edidi dwuma mechire civil servants ne say obi anfa ho ka sronko na efa the professionalism yen code of conduct bibi egu akwem a emema yen ho keka no akosoro no sisi ya ne fa abefo kwan so eye ne bebre omomfa omaomun no omunsia na ema yentumi yensum ye man ne yensum ne yie sabe wosum man ne yie a enem yenso ye ho ebe koso abamfa so ama man no ewom se eniama ebu ha na akade no eni ho papa but ye chere chief directors na ministries ne say womomodian na wo amuhia akade no womomfa ma wo mo Mamina no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pay media si aseda na ye odia emre ne adaje a wode ma yenti nemo mesesre obiem se ye nche menye nkratoyi
besi ma mienu ne me ensen de obon krata no ene online stories aka yensa no ye de to so twen ye da se ye mo kwa ba biem emfa Adom TV Badwam dwumadie yi eso ye da se ye de news no akwa apogu amade adu so no se de obon krata yensa aka no ye de mu a ye de ema wo wa fe na do afidie no ato ha no ye da se ma kra no nipadua ye da mo ase papa TV stations ne doors enso wo de Bribia Adom TV nedaha 24/7 eso woda wani tipe nedaha wosafo ne yeda mwase papa me wo incoming ono Bismarck akwasinsia wo ha no pay na daroma ye ka bomo edwumadi di amamti mana kwaba be man na no pay efi aboko na nso e yankopon adom ya when the design tops no level up the tailor level up the tailor. Okay. The friend of Isaac. Or Medina. Okay. Libya Cortez. Okay. Oh yeah. Oh yeah, dear. Ukuta degree in fashion. Yeah. Mo oh yeah, dear. Obekona ni monso. Oh yeah, degree in fashion. Oh yeah, dear. Now that's what they say. Level up. Level up the tailor. The tailor. Yes. Oh yeah, dear. Oh yeah, dear. Ono tumi show skin no achiro. And color. Because yeah na foul pa. Oh yeah, dear. Level up the tailor. Yeah. Oswana yeah dear. Oh yeah no. Uma kwesi ho ye fe pa na ka beka bibi ye mfa trim kwanso nkoma asante hene yeah eno no nya mfinhia adwununum 25 years wa akonya no so ewo sikadwa akonya no so so wo hye ho fa ata afe na wie yo yeah enti opem so ye ma otrim kwa onkwa so nana na onkwa so na mentonko so enhyiraw amen na onyo kese amen uzi ye kan se encheso na asante mampo hene so benya 26 years wa akonya no so oh okay unzo 240 golden stool so and ono te the silver stool ayo unzo ne do 240 adidie no so yes yo to ono ba 1 year sana o240 or say to the second ever okay to ono so encho so benya 26 years wa akonya no so ewo sikadwete akonya no so eno so enche e de hu detail ba se ye kasa die we are celebrating the golden stool the silver jubilee because ye kan wo wem ne wi na ya to aso yan hwe the Ghanaian Times the bokata na efiada baby akobi yankopon fa nkodura sumji was we will revamp Prestia Bogoso Mines Lance Minister Ena Ekane say Tamale communities hit by acute water shortage. Government directs Minister of Finance GRA to renegotiate revenue assurance contract with SML. SML reacts to report. IGP urges Ghanaians to exhibit maturity, patriotism ahead of 2024 polls. The Ghanaian Times, I don't know. Daily Guide Ensu Enye. Otumfo clocks 25 years. KPMG report clears as SML. Nana Jabs Mahama, I beat you twice. Comes to the picture of John Dramani Mahama and Nana Adodam Akufo-Addo. Akufo-Addo commissioned 50 megawatt Kalio power plant. Stop bad mouthing us, easy. Daily Guide, Enon. The Inquisitor, Ensu Enye. Aftermath of KPMG audit report, SML speaks as need for company service confirmed. Ghana signs agreement with CNNC for construction of technology power project. Jainana, no state worth for opaque deals, cautions EC against suppressing truth. The Inquisitor, Edie Ensu Enonom. The new finder, SML defense contract, challenges inaccuracies in KPMG report. Newmont pays 1.2 billion Ghana cedis in taxes in first quarter. BDCs object to government plan to designate best, I think we're boss rather, as sole of taker. The new Munche papers no, and then Munche papers yeah. Said the Okan yen pen out the bet. Yes, and the Munche papers no. Negenti eniti the new finder I don't know. GRA sensitizes market women on tax compliance. The Accra Times and so in John Dramani Mama Suna Emma Jena na Opoku Ajiman Awa word 2 Ewa Jena to Mahama. I'm grateful. I will not see myself as a driver's mate. ASAP punches government over power crisis. Don't allow NDC to bully you. Afenyo marking to NPP communicators.
ahead of 2024 elections, Sammy Fee equities parties communicators. Accra Times. I don't know. Yeah, maybe. The one crata no one you so the mamo no. Tino oba ahaye adomonline.com wa and a boy more high. So Google accused of making it harder to search for rival. When it just all shut that dome sukonu akwa ko kwadua yade ebono one more ebo Google for kwadu say one more party bi edin pa so mbetumi ehunu nti eho asam so enono na afi wa na so ede to mampani yakufo ado animo se wonhwe na nsase eho nsam wo wa no ohwe maye so entumi enyi ye na kane flight attendant so ene nedie wono ene kendini ewo airline no eno so Adom TV eye Adom online enso ede aba na afi uba enwumasuamu nso a CSO so ede to mampani anasa ban so anim se dru abato no a wasere ne die mu a se internet ne de yanhwa na anko off eno so eho asem oba adomonline.com so a ewo ho ena kole gono adehye no so kokobɔ ne afutuo kɔ ede ama wo mo ifino yadoso fino enti video no so oba adomonline.com so a eno edemu ewo adomonline ene nsem dodo no a eno so ewo ha eye anopɛ enti no kwasi mi ahwɛ front page eno ode ato han se wo kan enti wo hwɛ ye abi wa wanya ohu enti daily graphic man enti yes unraveling country's development puzzle. Our mindset should breed excellence. Isankuma eno no so etu Ghana fo nyina fo no se ya dwene no enye nia ebetumi aboama yedie ne nkanko etumi akoso wo my Ghana msumo also German not cashew business hub and they are no correct. I know your constituency watch the daily guide mu a omo obia bia omo hwe constituency said ye de no na omo against atia a business koso wo hono mo pa German of hodie party no Latif Abubakar Italian embassy launched the license so the play be eba into copy 29 yaga say new Latif Abubakar yes enti ya kohwe bia omo ya ade omo di play ne ba omo ya ade pa SMA delivered on obligations in contract with GRA I'm so responsible omreba for KPMG obi e kire ne de we abeka we so aba abeka no e de na kwasi ma me papa ba ko wo US Chicago me ma no yakọ wo fa sinimpon afrimu ai mo ya 38 years and wo ko enti ye no amete me reho pa ye me ye but erade no ani nim ye no ye ma ne ma enti dada Tony oni abusua ni nyina no me ma mo yakọ erade nchekire mo re na ne mo ahwere wo mo fa se no mo ba no ho no erade nche mo na mo monkafra papa nye betesa monkafra na me san kai mo se me nana adu apna man papa bi da so she fridge mu a le ebusumi ni mu no be kwa akokra ma brewa ti mo wo mpaye bi a na makai me ne mabusua me nana fani mi agro ti ana adu apna ma be bi a wo kra na bia no rade nkoso a mo ho ban na fa wo hira no koso agu yenso na bibia nye kama ebusua mo nyina nso yako nti we nso ye den a daily graphic actually no yes okay nti eno so ehwo asam eno no nti ene no yen hye dansa mie phone lines na na efiada so ho na onso ne wo ewo mpotam we ha dwene fatu dwa na fe mpanifo nti na nka mpesa meka eyidum so no ye ho no abafom kakra abafom na msuro se meka wan hwa na ye dia no fi da bi abafom aka you see say ye no ade ba ko ha ye say ye fi say ye gina han mo say Ghana fo hwe no say ye mo mpanifo eji sa e binya sa na te o say week ni mo na me sa be kan say gina so kakra enya ye be kan ye bia na ne dia gina so ba ye ho ne area specific sa obi wa ne area nye ye kra enu e different it's na kana ya me no wan hwa na so dia ye a no aka man penfo area me ti en connect say be ne de agina so kakra yes ntino baby ye but who say o mo aba be ka say be 10 to 15 days bi de na ba ti ehumpa ya na ye bo say ebesesa because can any wedding o fem wonam ensusu yes esere medu jojo fama ye ti kwasi wadaro ma me phone line yes ye ni amanfo ni komo 03022111
701 702 703 704 emreki tu ayi ayenye pese yete wonka bisa na wotwe woni ya na atena anti wadaroma yes anti wonka biemu na fe yemfansi ti se wo bie fidie no nko ade a 0302 211 701 702 703 704 na yente yehu ne ekoso ompotemu ya ekoyie ne enkoyie ya pese mpenfo ete mampenfo nte on Adom TV na nso ha de onya kape mpenfo beti otu nsem na mo e de ama se bibi okọ ne nkoyie o kan mre bi atwam na ayeyi a mampenfo nya we se ne kan moye mo kan mpenfo nya ya mo nsama mpenfo nya we se ya kan mo nyeye to wetimi afre na also the wayenchire aba and the first caller be aba na fia ye ni komo ya ma men kwasame ho bra same anope oti ye nka ye mo acheda ase menu aba meso me mo achi anope na what say nyankopon adom ye ho ye papa migidi ye se woni abusuan so mo ho ye be me na afre fi hia anope me kasafi onabo bran champon empesoaso abetifi yo enim se abetifi obi a ho ye enche nyame be hye ne ho anu nyam wa betifi ya de nyame asenti o efia ma me fa fidie so na me nchi aga na mampanyine na me nchi na nado danko akufuado na me nchi abetifi BC adega Japan and a regular chairman and a kwakwado efia me ka se mu station we o be bia ni biewo and be bia ntete power no e Adom TV obebi sam se denti so ko radio station bisu and a TV station bisu na hwe se na ma na wo so oju wo ho a be ka se wiase ewie ni wiase ayekese be ka se ewie ni di pa wiase oju wo ho di panifo atam me hwese na normal commerce entity a me de anka ba bi kura anka me ka san ka se mu minu anka se mu e de mo ware because mo baswa me ni ji otufu oso ma ne sere wona o mo man commerce entity o me nya nwodi o because oba me na me ka kire o because oba o ye se na wa motu na oba na o di no so ami tu say yes nyankopon de attitude me nua ba ma nso di nso ono so the same thing na kakra me kan say Ghana let mu asem no enche eha wo bia enche yada se pa me wo foforo nso wo so ma me fa no me do fo no pe uti enka ye mu acheda se Low TV no nya sa ye wi o delay ye papa o abi ya ba pe yankopon ado be me na no pa fi he kama anope dia ya chiao no dibadia o ya me tichimai tichima from na etiu anope de me fro anya body bia ya me se dibadia uti dibia mi tiu program kama ya das yakupon jamu on pa mo ni mo je bia mo sanka na me kaka ka tichima yeso dibadia tichima abare di baye ya tichima ye o ampi ba ko ye fe mate aje kusa besu ba tichima ye kabere ekoya oyi amamfo bo inya ya ba ya ana so na tia ogbo temfo a e tichima dinzo akaba ka fa mi ni mate aje kusa ogbo ya oyi kwa ba ya ko ponsha no insha ba so na mo ensambra ma bibia ya das ba me fa last call am pa cho pa anka wa ho no so anka no pa oti enka ya muache ya jusu Opo me nyankopon adom ye ho ye pa na afre fi hia no pay me ta pa adom de wo ye bet adom ya das o ya de papa ko me cho nyi de apa na ya de papa hanka o ye no nyi ni yensu so hamka on ti the TV station bi amele me wo tran ga abani on kodo on nya no nkotin the station ko worka na open na ma onye journalism na chede the win we sabana but adom je human to them at the papa ba hoka bono so ba hoka dum so o takwaje na me adom oye odaburu me kuduka enka ye won ko tarda ojuko takwa ba so to esuso enne papa de ye me kuduka tumolo bon chede papa ne bon ho mazan ya da se papa anko ya fa unsi hamra no aso ya da se pa kwasi ya wi yes momon pa ba enne wo sempensempense mu ye hwe ya kwan etine den penfo free Ministry of Roads and Highways ye the engineers so munim akwan ye and the contractors so mu ya akwan na nkasa etina se entino komunti akwa obetimi asafre ya mon koso amafidie no na hade opese otie wo akwan ho bia na ye de bebro wo pensempense mu so basabre ya ye kwedie
Akudie mu nsem Erika Siedu Bodi eba na fe health tips no so aba vegetable and nuts wiki mu nyina nkomo no owia sister Sandy B we guy or the beto asana fe nkomo bi ehyemu ho nso ye de amaw koso ma afidie no na ha ye da se. Good morning. I'm sure you more about being memorable. You're good. You're some nebro. Some talk. So there's a fantastic out and a price. Actually, kufuna your day eba. Game pack at the basa na ebo star 946 hash. I code. I did this kegwe to me gamepackgames.com. I'm okay one up any day eba. Gamepackgames.com. Na your website. I'll bet my corner could be pick one and pick 4 games or pick one number. A boy wedi or pick 4 numbers. I'm gonna bon wedi a game pack for a home common. I'm in waiting. Oko Play Store and App Store download the app no and the bia say wo phone so any auto kwa na the big gum sa the bia opportunities me and so be this ka go bottom gamepackgames.com okay one up here and some bro game pack for it so any sorry kwa thank you so much I shall say the feel English Premiership and Manchester City a bogumu against Brighton over Badwam omo close gap on Arsenal I come one outstanding game omo timi win na ma for table na koda soro ama EPO na de pa na no Liverpool this ho City a winning there ye hwese na weekend yi besi akoyenko the game omo che Brighton ball mo kan na omo timi antene oh Manchester City they say Adena kwe 77 76 74 77 at my Arsenal 76 for Man City 74 for Liverpool weekend game so I invest in a EPL fixtures no AC etie okopiem wo Arsenal a omani abre pesa omutimi ekoso a na mo ebogumo wa Liverpool kwa away to West Ham early kick off early kick off game ya na no Fulham ne Crystal Palace 3 matches almost twice we win course I ready Fulham by Manchester United ne Burnley na no Sheffield almost me winning interest Burnley be for Newcastle Sheffield United Wolves and Luton Town Everton and Brentford ne Aston Villa and Chelsea and a day bonnie at 8 p.m. at that minute that channel Sunday a Bournemouth and Brighton over Badwam then Tottenham Hotspur Arsenal features ya no dio Northern Forest and Manchester City and a day bonnie to share said the Tatanesia Queno who be a games over otumu say e bi dia no den chen Baroko PM wo Spain La Liga Sociedad ne Real Madrid na di PM so nya sam ketwa 7 p.m. Ti be di HR said I want some besi akoda china now Las Palmas ne Girona ebo Maria ne Tafe Deportivo Alaves and Celta de Vigo na Atletico de Madrid ne Athletic Club Bilbao and so Eddie Abweni now Kopiemo what the other games and so ebe Baswa na Cadiz and Mallorca Granada ne Osasuna, Villarreal ne Rayo Vallecano, Real Betis ne Sevilla, na Barcelona ne Valencia edi apem. So, etene Real Madrid ne tiano against Real Sociedad. Madrid tiano against Sociedad de so Madrid be rotate you so be dey. Aka 7 points Madrid dey be kind of points on from the few games aka no Aji League you know. And see your best way to wrapping up and time prepare for that semi-final of the UEFA Champions League. One Bayern Munich take a chance to say from game pack for can one open and then some idea bro. Star 946 hash star 946 hash now. You remember me ready across the senior national soccer team, the Black Stars of Ghana catching up. Yeah, Bushi Afa na enchani Paulo Tuado so me the head coach of the Black Stars. Now former player the Black Stars for Mohamed Polo that na no too much them say Sani ase yeah force so Tuado so me Black Stars adwuma na kuma so to say oba open on as or your favor be near there. Esa don't share the new papa and sad na hard dream pie Mohamed Polo. As for coaching there obia a coach obia betumi a coach but who a coach here you can advance the team today Zito can hit his chest until are we going to be downtrodden now you're trotting at one point sir move. No, we have to move forward, especially where Ghana football has been. For you you should advance it. But say we are, looking on some people who are not even ready to do it. When Ejuma, wako fan ubetwani anko year. Wako ni kurum. But say Ghanaian na, or Ejuma na that blemish, is there. What Philip say? He wants to, do something. He wants to do something, and yes, we are not saying, but somebody who is not even ready. Move for sooner. To say you know, Well, Mohamed Polo, Nensamwa,
or the two Jano say for so Otuado Nadia Jumana Dreams FC Ejana so on Sunday at 4 p.m. Okumase Mabanjara Sports Stadium at the CAF Confederation Cup semi-final second leg. First leg where 0-0. Second leg Ibeko. Coach Karim Zito, the head coach, the Dreams FC. I can easily squeeze myself to do something that maybe an European. There was a time an agent came to my house and then with somebody, and then I was talking about development. He was just looking at me and he asked me, "I'm a Ghanaian." I said, "Why not? A Ghanaian from Zongo." So you easily can see that, you know, the difference is the infrastructure they have, and then the way they develop themselves and so forth. But we have, so in short, I said they live on organization and we live on improvisation. So somebody living in improvisation, definitely he might be ahead of those who are living on yes. Right, Karim Zito and somebody to Jano say as a more organizing, I say Mimi and Juan and then yes, Vim and Vogo, Nade Quenimia, the idea, and Saba, Coach Karim Zito, head coach, the Dream City 2 year with Shom well, you hope he sent Yamabekoye at the Amomo against Zamalek. Now, young Quenim ahead of match 28 of a Ghanaian Premier League, Mediema Sporting Club, or Tonsa Fre, Koroko, now Modia Primso war Takwa Nibosa Capo, one on our coach, the Mediema, or the same to be ahead of a game against Koroko. So almost to me we on back home and him top 4 on meeting Remo and Tomu Yeja Makoro mayor of our Takwa and 1 match day 28 of a Ghanaian Premier League game and officials this year. And as of boy against Accra Lions and Otumu say yes. And Legon City Sitina Fini Brecum Chelsea the aboard the Theatre of Dreams. Now at that channel at 3 p.m. Accra so folk near Accra Lions aboard the Accra Sports Stadium. Now Nations FC and the Gold Stars aboard Dr. Kwame Chase Sports Complex. Now Bichim United and Heart of Lions aboard and Afosuji aboard Park at 3 p.m. Now Kupimo Adriana for Montana Fino Mone Karela at the Aboni Summer Texting Great Olympics and the Bonami D Mania Saneko Sena Medican Cano. Instructor Mane Bofu Game no and why say Pinso Bofu Game no and why Pinso Sans and Anwada Yabun Swatema coach Manekoda Hospital. Yes, indeed, almost so Baby Pimo and Swatema almost obey Umbi. This what I'm for why now Dreams FC and they are two the end there and penny 4 at 2 at the ashe at that and take a share and so a family no horror now right game pack if one can one pay this some there by our game pack star 946 charge star 946 hash star 946 hash a kuyi pa na microphone disika di go botoma enya asem keto akra na no adanchen a ukọ Play Store and App Store Play Store and App Store. O download the app no a game pack. Na be down phone so. Na odi this card go bottom sa. Pick 1 and pick 4. Anya sam keto akra. Nti no so ehwa saba no say Joe Manuncho me producer Bernard Padibu twa me producer ono so kan Dr. Isaac Kofiadu. Dr. Isaac Kofiadu or the Chosen Hospital and Fertility Center no wager fantastic morning come on workers ya next samo the Chosen Hospital and Fertility Center no pay ya chamo papa fantastic morning mo yadwuma ya me shamo ya no akai de nankasa ka kejiwa ne ho Erica Siedu body ne akoye fieda ya de apomuri on sam beto aso afia man kwara no wia sister Sandy be a guy and so e de ho se pebeba koso a na hebedwum memo akwaba na wochi yedi nkomo pa eboa mesro nya bra ya fa na nso tie bisi menum peye nche a doctor for mo ho kwan cheche ne me beboa ye ewe ya pomodin mu na wochi mu nkomo nyina na vegetables and nuts na enenso ye bekasa fa beetroot eho na ya hwe fasode a ewo so fasedama endpoint homeopathic clinic ko check o prostate no infections hawa mesro ko endpoint ko no show o friend sisi anso a obejo so 0244867068 na wochi wo ahwe de me Dr. Benjamin Nuako a oya clinical nutritionist na edi nkomo ni nyina me dana sedodo ti do organize me mu akwaba na me na se pa na ne twato na wo se yankasa mfa beetroot ho beetroot ge me pepa me nyane apple ene carrots na wonum a se control BP ti ho anoma but me musa first question yes yema obi ade ba mema de ni ho so mfa ne bebre senti it's from kidney stones enya no cray if you say
ye can ya me can say obi be a friend medical myth. Medical myth na anato bi a ya to efa enuro ne ayi ho a any scientific proof bia no say akeka na sa odi nkruma osisi be ya we nkate a say be yo ne enti medical myth. Okay. Beetroot efia eyema obi a emema yema ye papa mitri. Beet no ayibo mu a ye friend nitrite. Na sa nitrite no sa wo entasuo na woye num no e convert no into nitrate e ko ye funu mu a another enzyme ho e convert no into nitric oxide. Sa nitric oxide no afia ye hia pa e vasodilator and e bi ntini nti obia otumi produce a lot of nitric oxide no nipadua ni nyina wa hoden if say moja ko adwene mu otumi dwene fast emoja akwa akoma no bo moja ne kakra bia enam tiri mu yo na ekọ nti woni problem with hypertension and say cholesterol na bibia. In fact nitric oxide is very important. The beetroot very important nti esesa be ma we dano na ye ka say member bebre enya ade no dana eye ntino moja no muasisi nti se we beetroot no o ye be ma na we a ebie ntino e wo akoma ho wadwene mu akoma mu ba bia ebie mu kama nti obia so hia. In fact emoja na propodie no ena echire wa pomuden sania etie so emoja ni tumbo aprobo kama wa pomuden so kama because emoja ko ani ko nan ko ba bia kwa ekoyi finfiri ho na de nutrients ko nti bras ade no ko so kama no yare wai yare ni ba bia too immune system no kra betimi abo ho ban a eja so emoja no ebi akoni aba kama nti ba obia ne emoja ni ntumi ni akoni aba kama no oni apomden. Okay. So na beetroot no ene boa sade no ena esanso te se moja beetroot no te se moja nti so onum beet no a te se ne wanum moja duro. Okay. Sana etie de obetumi aka dawe bi. Okay. Ana se num bi unya obetuma blend bi ana obetuma twitwa ne saa obetuma twitwa ne saa de aka o salad ho. Okay. Eboa ma moja papa nti obi a ye anemic ema ehia de bia titru ema omunu menopause no ese de bia omu bibi se be ya bebre complain minya me menses are 3 days minya menses are 3 days repeat no beat ebeboa nti obi a ye anemic bia no o sha se so use sa beetroot na ebetumi aboa sana na meka no Russia for now because you go school mu omu ye no omu sa ye nkwa bi by friend botch omu de beetroot nkwa na ye hwinim omu sanom sa na msa eje nkofo ko mu aduane meso mi ye nkate kwa omu hwe ni sa omu se die ni greasy omu so ani obi ana ne de enti beet yetimi de ye nkwa yetimi de ye abomu ye we ne sa ye de ye bibia de bia bomodin se ubenya beetroot na nya mpenifo nko enkwada no so ensamfa mo because eboa ma produce red blood cells in the brain. So na pro produce red blood cells be brain no na eboa mo pom de nesis so afi white blood cells ni na e boost immune system just minerals and vitamins e wo beetroot mo no e fie intimi kai I mean show my number no so 055 333 9915 055 333 9915. Eda say show Dr. Benjamin Niako oboy ya kire ya de bebre na wotwe mu fa wo de bia ye kan bia dibi na muaw fasedama endpoint homeopathic clinic ne so ene na ma ye ne Dr. Bedi nkomo yare bia ha wa frɛ no 0244867068 within the fear amankwa tamaklo medati nyina se no wa wo hwɛ ye na wotwe besi mu so ye wonkwa ne ahodene a ebese hia.
aba na wochi ye di nkomo pa baby Adom TV Badwam dwumadie eso na ye wie health tips so na wochi ye da sepa wo mre ne wadaje a wo de ma ye na wo share ye vegetables and nuts ho enkomo a ye de ebrewo na de ye dru so enso so ho hia ye papa se wo beje bre na wonso wahwe bie if you say outreach bi eba be koso ebeboa ye nyina na ni nyina no eye Orthopedic Association of Ghana outreach ya womo any St Martin Catholic Hospital agroye sum womo eye free eno to krana emane ye de no na me wo Dr. Odoi ewa ha Odei Anson ewa ha sei woye orthopedic surgeon ye ne no eba bedi enkomodog anope ye ma wo achemu akwaba yada se papa pressure na no den nanso erade be hira mo pa na yese mo ba be ye orthopedic outreach wo asujaman pache agro yesum yentie ho nsem sene dan me ka chen orthopedics ye kan doctors omo hwe dompe ene dompe hu yare ene muscles okay inti ye man say bi obinya akwansia na ne mubu ana say bia ye wa akwara ebia or deformities is traceable to the bone. Ebi no more clawfoot, which is the common thing. Yes. Ebi also as they grow no omutanya bow leg, knock knee. Ebi no also ebo no bone and kasa soft. Nkwalabo in fact also nsa na otimi bend. Okay. So all these people no etimi and then here nkwala side. And even normal sporting activities ya also nya neuromuscular injuries. Into unya those types of injuries in this and also orthopedics for and bone and bone cancers and also orthopedics. No more munya degenerative like if arthritis near the joint replacement in the unfortunately, this outreach, joint replacement and home. But what we are calling for ABOB and name bu the dada. Na a one dress it. And I say ebia or address it krana or joining no enyen to the satisfaction ebia na ne na chia and I say ebia join the kra and I say bi no higher no bone infections emu nyina betimi aba ho ene nkwala no so betimi so aba ho okay and away program no started 29th to 5th May. That's a 29th yeah Monday. Next this week yeah, Monday to 5th. Yes, I say a week program. And a free. A free. Orthopedic surgeons in Echo. Okay. A free. It was St. Martin's Catholic Hospital. Agroyesum. Ashanti region. Ashanti region. Yeah. It is yensi su bi mu say obia wo problem wo bones mu. Yes. Emu abuo. Yes. Ana wo akra na bia ne nsa. Achia. And also what deformities bia traceable to a bone. Okay. A free mu yen operation free mu nyi operation a free. For just 29th to 5th, no. It was very difficult. Okay. Because you're mobilizing resources there. Like orthopedic surgeons, which is about 77 in the country. Okay. And you're mobilizing and personal resources. And in a hospital, no, I form that union. Okay. It's a charge institution too. Yeah. Oh, Yamishra mo papa. Enti so be a percent. Nkoma yedi odom suko na wonya muntiase a am say numbers bi wo ha ma me fan to da anti de ye kan e free so wa agro yesum ene ne mpotamo e wo Asante Mantem mu amunim ho no St Martin's Catholic Hospital agro yesum e ho na orthopedic surgeons ya wo mo hwennom pemu ene amanyina no wo makom ho abom e so wo ye 77 and one more yama ye free and tie bia unua bi obusuani bi anya accident affecting a night nensa emu abunom ne ade a yame ya adoma ye fie ni kire agro yesum 29th to 5th May just for sad days ya pe 29th to 5th May no and one more yama ye free was St Martin's Frenambe na jinchiremu bia ya ewo ho 0554 915051 0554-915051 and 0531-116319 0531-116319 and 0248-55
6276 0248 55 6276 na yenshia wo agro yesum from 29th to 5th May womo yama ye free ntisa akro se penio anado meboa akro penio free two pies bibia ye free bibia free even after that no say essential hope works and so will continue with the free. I know the free management of class foods. And some were selected hospitals. 37 can more crime. Almost person young inquiries and so bit me a friend numbers. Yes, they can help you. Wow, so ba club foods and all your nine a share any mu say. And your bow legs no. And you dear our crown and 90 million no can't hear any more. And also club foods and all. Offer numbers here, my friend dear. Omo free and the free never continue after the program continue no ni limit to say be at 29 to feet and the wo hosa and also friend numbers here and also ebetumi aboa enti no arthritis doc arthritis and some ready arthritis the more definitive treatment okay it be a painkillers and as a joint steroid injection because some of the arthritis most of them like just degeneration of the joint. Then a definitive treatment for some of them will be joint replacement. Okay. And then for now, that is, on top of that, ones and also very expensive. Because you have to get a good sponsor. Okay. Because currently living the price in over around $10,000. Wow. Yeah. So and they don't count. Okay. Yeah. It's no. Yen on some basebia when you fracture be or nemo bu or some bu no near dear. Yes. Na ye true meka agro yesum our Ashanti region. And I say your operation kwana anye ya wait me aba. Okay. So nemo bu nsemo bu ni ayi operation na ya. Anko ye. Yeah. Oh nyamishra mo ai. Nyamishra do bibia ni obiom dia. Bibi mo ho. No. Nti ye wie. Okay. Thanks. Ya da se. Ma mensa mo number no ba ko ebiem 0554 915051 0554 915051 and 0531 116319 0531 116319 na wo problem bia wo bones mu abubu bia dey free 29th to 5th May Agoyesum St. Martin's Catholic Hospital Agoyesum Womone Orthopedic Association of Ghana and yesa outreach we edi amaiti nyamishrawo no influence here yeda say papa enti Dr. Odey Anson our orthopedic surgeon Waterma General and anope ode ana so Waterma so ye better enya wa haneja obo ye ne enumpi me hu say me colleague ba ko Frank wa chekere ne nan tim the problem owie mi ahwe ade ko woman adaroma ti emfansi ha ye kwaba na fe yumadi ne nka yen so atwaso yedase yemo wura mu enene kokko nti obi ntiment na siye ehwehye no to ho saa nanso se ye shia Calmed Pharmaceuticals Limited for uhunu se kokko ene enkwada ensure yede ma wo mu a nkwatre konom ne ade nyina abrase no ese ye home adwo ba pa bi agenadwa ewo ha onfa no mre ni agoro oba pa mo akwaba ye na bia bokode bibia eku ampa pal leave ne de ame animu ni won keka ebo adwuma nkwa no so de no eye nti nyamishra pa wada ma bia chi bia ye nya nipa fofo mo Adom TV nti ye ka BC 56 no a ma ye hunu dwumadi ye woni peduom medam atiefo ne mahwefo ase anopai me ba ha no pa me fi Calmed Pharmaceuticals Limited ye kran rofi India man mu ba o man mu ha na se ye se enro a ye ka enro papa enye adwo me da mase enro ni bi ye pine leaf ointment ene ne tablet eno ye koko eduro na ye wo iolaz grap water for enkwala omu ye fu aye kutu gas ne ade be yi ye firi ho ena ye wo mollis massage oil eno se ye de wasa nkwala ye de twetwe omo pemo ho a tew na omo asore na ye wo BC 56 cream kukudam no sei ena tie ekro edro nwanwaso a eso emada bebre betwa mukona we de edanso no haba ma na ye de aye ni nyina side effect bia eni ho enti se
o pe eno ni bia eno ane kelme de ne pharmacy bia aka na no pay ye be gina so aka BC 56 and a pile na asem kakra mpacho etiefo ne ahwefo se koko hawadwa broni be kasa pulse anase hemorrhage kona kope pile leaf tablets and ne ointment say neti ema obi mfa bibia enada mate se ebinumu fere koko yare a sebe ewo wo ho a ehu etiti nipa wonya comfortable broni be kan wontimi ntena se wontimi nya wenan wo ko ejanan bia moja nkoa nti ya omo fere na wo ko hospital so na ye exam wa ye de niama sebe efa woto na yaye ye ni edro na dro no eno ani pile leaf wo twen na say ejinsemu a surgery ne ebekwa akoye ene sika ho aye na entwen emasa amre no enu nti eno ani pile leaf tablet ene ne ointment omo ye ntafo enti kona ko pebi na enti bukoko no so se wo the ointment no eya e shrinke pal max no aha emwa no your practice bi wo mu a bi ni nkaye no mu nkrofo ayusu bebre omodi adanse ye say oh maami we dro idie ko pebi na wo ato tablet ni say empenifo fa enkwala fa obi a wo ne dosage se wo fa eye internal ni external no ho adwuma ena na obi ba ya se afifi no to ono mo tablet na won koto ointment ne nkra no na sha ase emmoa eye ameka asemi me say omo ye adwuma wa yare sabia meka a doctor fo a nurse fo a pharmacist omo amoye pharmacology meka pharmacology a na me pa kire obi a wasua nnuro ho adwuma nnuro ho adwuma sam na me kan yo ya ono no onimu nnuro mo nso wagya ni nyina ho abeto pile leaf the tablet no na ne ointment na offer ebeye so wo a won kosua ho asem bia wonim ho asem ka ne se onimu de aha enti kona kopebi na nom ebe shrinke pa mass no emoje bia sabi efi woto uja wonan ya wontimi na wabodai pasar ebe jai ebe shrinke no eya obi e wo ho no ebe yefi ho ama wade wo ho na bo onya den kona kopebi na wo ho ato afa yefri ho a ye ko BC 56 eno eye kura duro ensa yare biara yemfa mpa wo sabi eye kuro aduro meka kura wani ehu se ekuro nie eno ho asem ne yeken kopa BC 56 ya yusu bebre yen engine room se meka se engine room a meka se bebre ni me asoye ho na me wo me ye kuro ho adwuma na ma 1 mama BC mi amini kona kopa BC 56 se ekuro adokro ekuro di waka dan mu ekuro ama wontimi mpie wayo no fwe abusua yiwa ma da bi emre na so kopa BC 56 ekuro bibi atwa eja ahihyew ya ye operation aye infected da bi anase wo diabetes wakadan mu ekuro ato ye fa bibi beso omo dafa akoche no ehonomo eye kokko eye hyehyehye na apone aye kuro eno ne ye fa ne beso no fa BC 56 edisra so wo de yeso a tew na eyi efiri honomo your properties be wo ho antiseptic properties anti-inflammatory properties wo mu a bo ekuro no ho ban ma bacteria biara sa wo de ya bacteria biara emma ho afa ekuro a aye ne ho sabi nantwibin esora wo asiafo maame ebe gwa ni nyinara atwensuo no efim eno amiko bebe si mama BC enra ye sorry na kuro na afọ mesem na chese sansu ofin ni nyina ewo nipa no ewo kuro ni mu atwetwe ni nyinara no be unsa gos na afọ nti wo ye gos na mai munye du kakra sa ntwibidie na America no ebetwetwe nsuo ni nyina awa ye ni nyinara afi na emua kuro no na emua kuro no niema BC 56 ekuro duro no eda nso no ewo nkaye ni mu se amua ni nyina wie no enya wetwa enya afi na okoye plastic surgery awurade nti ekuro bia na pacho ekuro biara se wudi wani hu se ekuro nie wote ho ya den ehu asem nya kana o na bo onya den esunsu very economical bro ni beka 50 gram emre bi ba ku bi ye de breye
15 gram na boarding maame o de ije kuro ni so enka hu ene Ghana mre da bi jai ntine mato me ho asi ho sese as adri meka ho asem ama obi biara wo kuro bia so sese ewo ba biara kona akope BC 56 fight kan wo kuro abushia mompe bi emfama madofo a omaka dan me say diabetes kuro ekuro nkete ne kuro ade me na beka se kokosam diabetes kuro a etu a within 48 hours no di wani wo twa man say hu ekuro na wo ye mesho etrentem etrentem na sabe mpenifo na omaka dan mu a bed sore edokro mo no monkope abusuafo monkope BC 56 wo be bia na wo frɛ ya ye de betoa be bia wo bia bowra pharmacy bia na kona kope BC 56 na faye sa me kase esevu sika ede na me pa kire eso wo de wusika to a ebeche ansana asa afe ekuro mame nka asemi eya omu se ekuro nkum ekuro ekum pa se ekuro da wonan na sanso fi no ekowura wo mu a wo benya septicemia seti ina obesensene ekuro no site ho na nkasa ebe pro ame akoye wo test wo de call hospital be ya test sa doppler test ne eka dompe na ye betwa wonan na afiri ho na wonan mienu kura na onipadua akwa ne mienu ni nyina kura wo hu so ane yasia akotwa afiri ho entwen ema samre no ennu ye wo a doctor fo bi a omoye orthopedic for ne na wo kan omo de ntwitwa na na omu wom dompe ho asem na omo kan wo de kwa yo omo adwuma asai ede na omo nye ye betwa afiri ho entwen ma samre no atwam entwen ema kuro emfa wo nkodu bia ye betwa wo nipadua na akwa ba bia afiri kope BC 56 cream eno edanso no ya yusu ye nim ni ayeka ntimu kope bi sa se ope BC 56 cream ene noyi nyina esi ha yi akoka made pharmaceuticals ho na doso ponu na pharmacy bia wo man musu wura mu a won sabeka ye telephone number eye 055 266 7712 ena 059 855 3075 ena okọ okanhia tudu yenuan mu kramofo asori dan no obenya bi wo ho adabraka opposite melcom na plaza okanhi Elohim Adepa house okanhi Ashaman opposite Menya Krobo Madina opposite Melcom Koforidua Gapsin Pharmacy Bano Pharmacy Sunyane Green Light Pharmacy Mose Pharmacy 6 Stars Pharmacy ena Cape Coast Bose Pharmacy Sankotex Pharmacy Pena Herbal Shop ena Action Kumasi Coastal Pharmacy Freddy Mens ena Obuase Asmat Herbal Shop ukoho nyina ena pharmacy bia ubowura mu a onsabeka misi number ne so bio 055 266 7712 ena 059 855 3075 Dada say papa panti no negu ho no Mr. Okwajo de BC 56 ne de emfa ni agro ne kopa bi fata kuro bi e hawo aso na emwa o medana se papa Franco Trading Enterprise phones papa efie ene ho Mr. phone bi a wo pe bi a no wo benya wo Franco Trading Enterprise say Nokia Samsung iPhones smart TV na wo hia ni nyina Franco wo bi tabletop fridges nso Franco wo bi Franco air conditioner nso ebi wo ho kokwajo de esisi a your chest freezers and refrigerators washing machine ni CCTV cameras ahodo nyina nso ade se Franco Trading Enterprise one more wo bie na Franco number no eni ba bia eni internet bia so je se de mebuboyi 0246422338 0246422338 and 0555 939311 0555939311 Franco Trading Enterprise still phones papa fee anyhow Nana Dr. Michael Ejekumado ni books no ye bepa ho ntoma no ebeba so 2nd May 4 p.m. wo Accra International Conference Center
na ɛhɔ no anso exhibition so ɛbɛkɔ so trade exhibition ɛnso ɛbɛkɔ so ɛno yɛ 8 a.m. ɛde kɔsi 7 p.m. the same venue enti bra na nintini ɛbaseɛ yɛne wɔn ma yɛ interview no Sir Sam Jonah ɛba Dr. Daniel Macaulay Togbe Afede ɛba Dr. Joseph Siano Japan Ora Alexa Pau Dade Reverend Albert Okra ɛna yɛ ankasa yɛn deɛ yɛwura kwasi twum ɛne mpanifo titwu a wɔn yɛ business minded people ɛna wɔn mo ba sanhye mu de yase wo idea no na sɛ bɛyɛ abɛkeka abomu na yɛ bibie de ama wɔ onya nimdifo sei a ɛdin sɛ obenya wɔ mo nanso nam Dr. Michael Ejekumado sunti yebehu wo ma brabi saa ne 7 principles of wealth creation so nya bi kan wate na no ma me just 3 reliable honest and hardworking saa ne ma miensa we 7 ba miensa we u follow you are good to go na wa wo kan hu nsɛm nya bre na so ekenkan bi ne ma ka ye chief frɛ 0592 409091 0592409091 mame eba Mr. Fonso ewa ha anope ai won wada Roma time eba Mr. na ze abnaga na giram de edene e ma mo akwaba na bia boko de ahofade no ye fine pa ho ayefe mo yeda se nti time heba Mr. aye ni hu nkomo wada Roma sa we de o mama kwanya idie ma me maye na hwefo nyina ache emfamla obibiara o hwe Adom Badwam sabre me pachopi time herbal center sedi unim no yetena sese ya eyapom dene nkomo ane ye ba betwetwe yeta kan se mi se obibenya wa na friyade ama me na wo ansele na efriyade ye kona betimi akobi a ni nyina ya de friend se apom dene ya de ho hia nti na nanom ahemfo ahemya enya tumi no mu so afram so mu so ya omu sa eyade enti time herbal center yese entra ma yade emefa oni padua no enomu embunkan fa oni padua no so yo obi na se o hweme na yade wa eteto yade wa edunya wodi echini atonu no kotwi ba hin nyina bi anom na unya hu yade no epom asibre na se unhia time herbal mixture etu etridi yade ase efri ni padua no so na unhia time HH herbal mixture anane capsules na a boost immune system no ma immune system litimi kutia nyade na membie wano da enka so yade ni aduro eni ntimi so bre ni adaje no ma memfa doctor number no ento dwamawo e omu se number no egu screen no so de nenso mpanifo se abaso ba na ma ejade paye onsa chi be ya oda na ente se onsa yem number no e 0244 417 669 0244 417 669 0244 41 76 69 ene edra ye ba bidi ho enkomo eye edra friend say time HH herbal mixture anane capsules nenso mamembo time herbal mixture no tofatia wa enfanchiro time herbal mixture eboa obi a etridi yade malaria fever etete no malaria edi ninya ena malaria nti ukoto kete so a untimi enda umunyam kobonkuna ukoni fana uti edwaw na painkillers na ofa eko ni paduam eduye nani atorenchem na bebra osa no anokwasem se awie ya eboy sister fia besene kohwe obi awia na ebo na fe na awate egu ne so oda ho no ho so checheche nanum kura ya nanwono ensuo mpo egu nanum a ose wonti nsuo ne ede anokwasem se ubehia time herbal mixture oba ubu wonsa mojasu fini ntimi ma eba nanu nansa na etwa ede toso nan nanum nansia nanso moja ne eye de woni paduanum ya ka cho se eye normal me na na foda sa akode me de me se esi me bo aka cho se nye normal kone ko bisa wona na abrewa se ebra osi suo obuni nsa na obuni nsa enasei obuni nsa ena ensie de toso nso na mojasu fini etwa unya time herbal mixture ebebo na eyisa ohawe nya efro akwem awa atiagu suo ohun awo so chechecheche utia edwa wo onsa etitriti wa wo ye adwumaden wo ye jaso adwuma ye wiaso adwuma munyina me kanfo time herbal mixture ene de amawo je doctor number ni ebiem na yini nkomo fanfa time HH herbal mixture ho doctor number no 0244 417 669 0244 417
669 kaise owo enkrane ne mpatem hade a okanshi drug lane minyi otwen enyi adoa oduani echirema all the herbal shops na oni nyina onsa ebeka bi eno echin latabi okoshi ehonso lawyer herbal eho dudu bia ba akumienu bia onsa beka bi kaneshi first light honum na gateway herbal eho temafo nyanfo mani enchem eho tema community 5 PV Obe Runabout no any Presbyterian Church in Temha, Ubun se Little George Herba Elho, and no etching Tema Mepacho Community 1 Honoma, a Honson and Abuache Elho, or do any Hrema on Sa Ebekebi. Time HH Herba Mixture Nane Capsules, Ubibis say, a dream media EDND. A drawing is the Fian ho prekese jamedu ofiti koti ana no ho age afiefiem a drawing say na aba ama ene ema ene mema na nkomuni ani gie ewo oma wadiem oma namontu a omutuom no ene ene gie etimi abemu esan say time HH herbal mixture ai ikurami a drawing e boost immune system no na ebra immune system ni enya hoden no na ekutia enyadewa na afeyade biara atena oni pedua so na wodi akina tonu ahodo nyina bi anom na unhu yade no pomasibre no ebra immune system ni enya hoden no immune system na ankasa besode ako etia saa yade no ye hwa ebra covid ba yempo World Health Organization ema ya sote say yade yi bi se eba oni pedua ma na che se immune system no ayemre na se immune system no ho eden dia eno ankasa timi sode gyan ekutia saa yade wa no eninti na woso oma immune system no ehu ehia wo na oba mepacho pi immune system no ayemre no ye hwa ohawa ede ebrewo ekoba ne saa na mpacho pi utimi ko agana abia so no akote ohaw ewo wahemfie onom ebra okọ agana abia so na osode ye no be na anu na nsa wu se wase honom wo ho na eho ekekaw wo honom na ho eye ohene ensansa bi abegu ho oba bi mpodi one be ma ne kodi empaso agudie na onya asa ohaw no ensansa na eba na ekọ aye no ho on and off bi esa obon se eba utimi de kwa ya de sabia ne ye wone mpane ne ye ma ne nuro odi ba yele so abusum bia okọ treatment ana so okọkọji nuro ko ekọ me ye ne lab any ehon krone ba anokwasem se ompenifo se eduro begiwa eyatrema nenso me na na foda sa akode me se eduro begiwa eye time HH herbal mixture ana se ne capsules obomodini bia na odo ani chemu drugstore herbal shop Lances chemical shop biala yeton edura onsa ebeka bi honom na no maniji samba akokra mamato eduro we se din dance amfele ne se me ankasa me yele kwa woso na okwo ye ewo UCC hospital na me call hospital instefia na me she time atade nurse ni ba ko humi a bra eho na ye adwuma na me se ai na me yi me card kire no o se bra eduro we menhia anka na me nim se saa ohaw ya eba ema himfie ho insufita ifuru ho eba ensansana ifuru ho ebegugu ho afi mase ana ayekese na minim se eduro bi wo honoma etimi etu ase me se me classmate ba ko ofre me o ka kire me se ono ne de ndi o ma me se insufita na eba ema himfie no eye ma ya de no oba bia wo bi o ka na me se me nka na yawo sabio enti na o ma me ene o papa antem tete ya na yennim nyina so nti o maame na papa ntem tete so oba bia wo bia me ka chen so oba bia no ma owo bie per time HH herbal mixture na ne capsules menua ba ebesiesi wa himfio ebem wa ye oba esima insufita ensansa ne pampan biala abeje ho afa no ebeisa o ha ne nyina ede efuru ho aboa mo ni je nyina etimi awie opeyo etimi ma wa wo ho kora eye den ede ema wo eba ne sa bepe ye funa unya bi na o de sobo ebo abrewa bi otene ba bi so ona ache oye ma awie nenso eye empaso agudi a one oyonko ekodi ye ana okọ agana bia bi so a okunya ye ana amasa o hawe aba wa himfie ho unya time HH herbal mixture ana ne capsules a ebitu ase mini abema me pa chopi unsu minja wo musa wate mini abema o hweme ana kwasem se obema no nanse o hono ma na afon aye ketekete se mensa kokromotui enya nika oba na wadi mfinhia num no oba no mpo ewro no ho atumu sa oba no etadua no emu eduru echen ode no anakwasem se time HH herbal mixture anane capsules ebramini abema onunum bie na ohawa aba obemem ama obema no fon na efon afi kwade ubon se ensan bi atiate se wo obema no ho watiti ama obema no ho ayikuru
mini abema obi a kyerɛ sɛ palm wine ensa fufuo ibi nefa entopaye ene niema bi gum onuma ebekɔ why wenum nyina enkɔ hwehwɛ time HH herbal mixture anane capsules and kwasem sɛ ebra onum bi no ensanwa biala ate sɛ wo bema ho wo afi uyi wo bema sɛ o dwonso a na wo bema ekekaw na o kansa boso buoyi mami papi na dun sɛ guti etwa adwo sɛ de ya bese wo yie and kwasem sɛ time HH herbal mixture beboa ama mini abema watimi adwonso ate odwonso no mu ede me se ye tadua na onyankopɔ de sensan ye nim no o se ye mfamra me dide e wa asase so wa anka se ye mfamra me fa oyaw eni kwan sa odwonso a o Philippines ewom eni kwan sa ono wo ba da na semen mpo ba eno so o Philippines ewom unya time HH herbal mixture na ne capsules a ebeboa me nua bema ansa na me so de akono me ka we se me pacho pi o bema na afi okotena gya na bia so a o chima na nsufita bi efrum eba etimi chi o bema etalo boxer sauce no unya bi na onuma ebeisa o ha wenya efru ho je doctor number ni ebiem na menko number no 0244 417 669 0244 417 669 empenifo se dodo fo akonya baako fo ntena so nche anoma chedua so a ojebo men chedua so na sister afia de bo abome eno ntime de ahefo nyina ebisia nyankopon ya adoma da se na ebesa ehia papa panti time heba center 4 ena yate wo mon kan yenwie yenkomo no na happy birthday enko ema Nkranza North District a presiding member honorable Ohinijan happy birthday enko ema presiding member Nkranza North District Ohinijan happy birthday nyami show nyami ne okese kuzi so be kese pa ko fori bo student Christian your correspondent na we show a happy birthday ti minyina so na men fancy sister Sandy be oye guy oye krado. Thank God it's Friday. Near Mama Kwaba. About Pejama Jose Page Medie so gracias Montero Osmosis. World of Entertainment near Chegu. The fata wenino was your son so near the Biasomo. Meeting the Sandra or him. I met you, Adom Entertainment. I may a Ghana for Chima. When you start sending where the Jayo or your guy? Sister Sandy be a guy. I'm the guy's queen. Straight up. And then no me wo information bi ma we beboa papa and then come a ye ba be hwehwe no me ne wa de medical se me fa me phone ready se obebobo numbers a ye bebobo na afin so no wa frefren krofo kan ka mo mpese o motu kwan woni say no scam ne ade ntino wo sika kwadi wrong place awa so be hye pen ye de because the system ni wa ye den wo pese wo say free wo free mu so sika kwadi wrong side enkasa ene you bring awate information no edoso me saka wo kese bi e wo fi kese mu ha say ene anopay na obi say so mu free here mo ye sister Sandy di bia ba hi da ya di bi ba enkasa kra omo free Adbel Consultants and as me kan Adbel Travel Consult mo ye guide do bo mo kakra answer say no mo shine ne o mo ho you know what I'm saying will be going to wait by the Bible. I know pa mesaka ye Ura Benjamin Nyako outbound travel coordinator and I think so Victoria Kwam Nyako ono so CEO Adbel Consult in 24 from Makwaba. I just really about. Oh my papa I'm going to no blame me say honam no ade ne ade Akwaba Badwam TV so yeah that's it na Enshrooma season 6 ye the finals no be hye so na me adom akwasi ada we se ne na awotwe na no na Adbel for abon board se winner no na me adom a ye de need to kwan na secret bi tell shebe be kan this is ya wouldn't be ade we be most this ya ntia no ho komo e na ye ba be twetwe ba ansa na no yen find out omudwumadi a omudi wo Adbel honom no na wahye ne nso bra ben yes ye ka Adbel la mama mbisa madam Vic Adbel no what are you known for dwumadi ben sa e na mudi wo Adbel honom okay sister Sandy no pay me that straight up edi kan ye danyame ase say anope ya beka monsa ye da ye tie ya hwefo so ase ye ka say Adbel a travel consultancy ye de amanfo tutu kwan for holidays
for honeymoon, corporate organizations. Anything about travels and no an Adbel consult. You sign your hotel reservations, your flight ticketing, your airport meet and greet, and also car rentals. Na just say Adbel dear, ube tu kwa no answer bet ne finanka ya frem na ma ye ningi na. Na ipa no kwa no ube nya comfort mo. Adbel no efaka no obey reservation or your ticketing. It's what the Anne say, you be from hotel Udu airport or you be saba be found. And I'm where guys are. Hey, what's one more now? And easy. But how many years now, my operating? Okay, Advil, our system since 2018. I check. And I moso mudin ye. Kofobo or Madijin Kofo Sika, akoye issue. And until then, Percy at your chinko now, mouth for the door. E pese tu kwan no mutimi bomo na bra ben outborn no obi wo Ghana o pese otu kwan e koye adwuma wo kuro bi so ba won so all kono woni lens bia okodu obi bi sa na menya adwuma aye ni Advil mo betimi aye sa amaye ampa ye betimi aye se na o kan no ye credible company se ye ni akokuduro anke ntimi megina TV so multimedia platform anka ye be wie na amanfo gina bonten twen nanso ye de ye ntwa obi ani no kranko ani edi ne ye ne se ye ma amanfo akwantuo no eye mre ema wo se wo ba na se obehu ye nioma ene hyehye ye wo ho nyina yetumi ye ma wo de ane se wo passport ene osika kakra ye se otua no ede ba ne aka nyina achi no ye be ya ma ho ato udu kru fufuro so a ye be make sure se nioma wo pese wo ye wo ho nyina so ye be bo amo ye currently you know kasa ye packages bebre ye de nkrofo ko Canada ye de nkrofo ko US ye de nkrofo ko Europe ye de nkrofo ko Dubai all the time. Singapore, Malaysia. Baby be our person called we are possible with Adwell. Onia, I'm running you. Chance bo here about once. A basse in one sumwa. Ebe how. Because me go for be brady, me Mr. Sandy person me took only mobi by ana who so be sikano. Or the back was share wrong person in sim. And I shall know some multimedia a very big platform. You operate almost 30 years in it. And son ebe mo bi akwenya our platform so ni ahwehwem e the journalist ne gu ha ya hwehwe my investigation ahwe omo bobre omo credibility we are investigation be 1 year e ho say eje it is that Sunday na me gina ha semebo aka cha say o pe correct place e do sika akɔhye se wo tu kwan akɔ ba bi pa enya advance family bia enya omo a enfa mo bia kra it all countries bia just say kro bia no mutimi ye kro bia ye betimi aye se sia me no ka say opportunity ka sie bia da ha ma e Romania aye ka Schengen states no ho aye den kro for skilled labor so we accountant we health worker we nurse we doctor so we cleaner mpo ana chef adwuma bia we ana general worker so we auto mechanic electrician ye friend crofo a small opportunity na aba beto ho no ma ye de encrofo ko utu sika kakra bi pe na ya start process na ma within 3 to 4 months pe obenya kwan na odi akwa as a matter of fact sa akwanya we no visitors working visa. So you have a working permit to work. Into over 2 years working permit a renewable. So we pa we renew contract na on penso a obeba na obeko kru for so. Into the already says oba untua sika ni nyina obetua kakra bi ni a share process ne so ama. Ye wi a no atua ne aka no. Na madam vi kunim de me defa Adwell ho. We share other travel agencies na. Omusika asem ya ne anu eden pa. Amu de as I da for mo. Ye da for mo. Yes, also a payment plan. Say be our person only ye 2 kwan ya. Ubetimi etia ne kakra. Every week and every 2 weeks say $500 na obenya, $200 na obenya. Advil ye available say ye budget. So say we see kano ebe boy no a odi be 2 kwan. But we hear say boys we ado begin ja camera no ha. Because it's a installment plan we say there. So ubetimi etia ne kakra. Boys. We on say akwento ankasa no boy din nansing. Enti no say catch encrofo say opposite to kwan planning. It be opposite to kwan December e ko Dubai. May a ebe ye wo trip ye ko Dubai. It is opposite wo kwa. Samre ya no be sha say atua ne kakra. Ye wo other trips ye dey ko Philippines, ye ko Singapore, ye ko South Africa. Ni nyina no Malaysia nso e wo honom. Enti dey here ne say $100, $200, $300. Kakra. Every ne so pay.
na osika aba na ye do sika na de bedi pizza etwa wanum no odofo ja wanum twa wo na to susu no na boaboa no ekọ enti na se wo ye obi a wo ye adwuma bi a sane a mebra abobo so no na opese wutu kwan ba wo nhye de ne ani da so se mekui ehefa na megina ede na me ya kasakra adbill ewo honom ema na hwe fafo na menche wo numbers nansa meche ye pon e besa abobo so bi in fact numbers no kwada o screens no eso dada ba ma men sense su bi ema wo mo free CCA and phrases ya your interview na 054 757 3393 054 757 3393 and I say 0244 22546 0244 22546 what number be a person the back one so number is 0244 okay 225346 wow 0244 225346 says it should be because almost 0244 225346 okay Madam Vic number no 0547 57 3393 0547 57 3393 Adbell consult for na ye nyomo etwetwe nkomo akwantu ne mu nsem die mesre na se multimedia ba ne sia family members e wo metete so amaye we dey special package nge bo make up Florence or so be so ko Canada ye betima boa we dey yon kana chi ye betima boa eti madam asipi se mo beze se my family na ai quick one enshoma we na no ehefa na mo de ne kwe pa che de ne ko Nairobi Dubai June. That man no. June. That's 21st to 28th June. 2 weeks. That's o Nairobi ho na obedap kakra. Na msa no kan e be transit. Just a transit, but then ye be your tours e wo Nairobi and Sana. Ya to aso e wo akoto aso Dubai. On for we I say no and show my by na obi hwie vote ni gum be 1000 votes. Emrenini because it's in Shuma season 6 no when I ko Nairobi no one say chem ako Dubai by kind kesi Adbell eti that time na wasa woto aba wotu na wo from nso buki wo ho e bia na pepper sen Shuma obedi achi and na say wa be kwa trip be on the side madam asipi say na mo be share me pa but your bra ben my final words near Kenya na say akwantu obi ka say travel is a window to the world. Into any time opeso to kwan bia no esa oboaboa ho so Adbell ya ready say ye be boa ama otime to kwan ama kwantu no aye ode so opeso kotena ho opese otu koba o ni nyina no ye be boa afen so ensroma ya ready say ensroma winner no ye de na kwa ginani ka mebi sa kwan ensroma ye gidi ye say ye jinkwara di and ye gidi ye say o investing in kwara. You are investing in the future, and you know exposure. Idea who hear you pa, and internet catch a sense soma almost ye bibisa ni ye dear home batan soma. Send a bay a bit to me a man, no exposure a set ne fata, no more to me any a bayan pay pa. That's a problem. Madam Vic, any final words to okay. And the America chairman and say, we are saying who say, Ubeja on do sika como be a man a child. Frey Adbell, na yen fa won to quine. Ye do be akodu baby biara o pese woko. Your office we are located at World Trade Center Accra, directly opposite Efwa Sutherland Park. Medase. Yo, wait no enya you kwan kwa World Trade Center dey. E be a very common. Adbell. Social media gina Adbell e wo honom. Yada masif mo fam. Poza everything. Sa he promo ni yabasisia. Na woko wenim. Happy birthday Shonkon. And koma ye Mr. Frank Adru Jabwa wo in Sawem. Mr. Frank ye bo in Sawem na we yire echemu a yan we show kra be ha dwen pa because anya we see edo no. We ye Mrs. Cordelia Etel Ado ye adwuma wo Takwa Government Hospital. Wane mmofra ni nyina adobia Jeftan ene omu nyina so omo we shi owura Elder Frank Adru Jabwa happy amana ewe a happy birthday pay Mr. Frank Ado Yeboawo and Sawem. Wife so watch ya pa Mrs. Cordelia Etel Ado say watch ya pay and that make I will say entrepreneurship week you know eba bekoso ya ye mikado eba bekoso passion and so because entrepreneurship week na ekoso no na omo san so ye book launch book nko abe miensa e wa asie
It's other now for an inch when I uncle pay book because Baba no Mikado conference interesse. Wa Bob brain sika. It's nipa way so entrepreneurship. I was out to me TV because opportunity say wunya. Sika ni ba na be ma format road to money. They be amu the show us the way, show us the way, show us the way. It's but what they call Mikado honom na book launch no. Enye free adumo enkwa adumo ma nkwa tenten a ahoden ewo mu. Na enwum bi air trend wo socials ne so a was a Ghana ye ton na obi ehu sene a ye music industry no eko da ne da nyina wo ye na enwum na emfa na Ghana ye nkọ ba bia woni wan na nkọ ba bia enwum so far the most streamed songs on Spotify, the most streamed songs, Ghanaian songs on Spotify. Nipo order number 1 ye Blacko. Anya wan wo Kumasi Academy, nya wan makra Blacko. Wano another number 1. Na tie enwum order number 1 e bra quick in Promise. Or the Paris no eda number 2. Enwum ne ba enche kra by making waves. Got matter for my head. Nobody and Aboy eda number 3. Most streamed songs on Ghanaian Spotify. Remember Adom TV. So me name is Sandra or him Ushamo Kumati. I'm the guys. Nafa boom. Posa. The beer kodro boni di bakasa. Yem fe ni traton en kasa nkyerem panifo. Na wo yenya honhon so mene yensam so fanhyem ye beka ne se ne etie. Na panifo so aya sopa e de etie yensem. Me di akwasi ensi asemi de kabre e na edrunsen. Eno am no share komodie bi ase about doomso ye na aba e nyina e ka ho asem ye. Baba Akubi won ma so na catch information ko na me twen se the Ashanti regional minister honorable Simon Semensa by the press conference no na nura na wie na me de no bom ne e de ama so no press conference ni nyina ba na wie quickly hwa de o city newsroom online hwa de o dum e dey tell me no Ashanti regional minister e kan Ashanti region. I won't apologize to ECG manager Semensa after so me eche Ashanti regional ECG boss asentintintim nyina ayese school prokese baako Kumase here the ECG for ka na according to the regional minister no omni ECG for akwa apam se ometwa ade ne kakrakra and say ECG pedi na nkoti ase a omi ekotwa omo ka de mu a regional minister buafu so won ti ase na akwakoba ne sa but see minister me chia no pen no kra pacho wo me yese and now some cancer me cho some say see ye MPP and this is some at the free sa ye sigens and semi moi you bet me deal with it minister ye ntimi ntna se nyanhwe han se ekuo be de ye sigi for ka na ye mo mremfa ndwe there be it is so so pa se e prepaid and as high school yi e use a enkomedeka minister ye na sabi ya jiejire mu aye kodiam e wo sa ban na ye nditira ban nyeye wo se nyuna make se me se se de yisigi timi ma ankrankra mu ahodi betimi ahwe adwuma ne so yi a sabo saka we ka emma saka bebrebe ka emma eti minister mesro yes no. It is not about protecting a bind. It's about making sure that the institutions that will member to secure Ghanaians. Shadiawa. She adewa hadum. Ade asema come for edeka say ECG gives 91 hospitals 72 hours to settle debt or be disconnected. Hospitals. Enquire chemu, a chopper bemu, a bank commitment bemu, and some connected their mom. So how much more school minister? Hospitals a year Juma Jessica at the cut to the tune of 261 million Ghana cedis. Hospitals, Juma Jessica, Ukwa hospital be anywhere free. About hospital be no abeko free. Yes, the argument is there, sir. Omun charge, send your private a charge, no. But about hospital be no one men free. But they cut close to 260 million Ghana cedis.
tie yi ECG for say ya o me de nyesika e de atwa wo na supply wo kanea no e ton de maye ye yo mo sa sika no free hefa na aba no matimi anya bi e de atwa wo na de kanea no eba no e mo supply no o me de nyesika no. And then one of your Asima minister can say, ECG for so makoye pompos or to the sense, say, Mampenini, Mampenia, but it's a Kumasi, baby, or Meda Cry Dum Cania. A young fortunate Bamid and Catubian and Kaye. A young fortunate. Said because my easy for a say, Sad and Yanocre. Say, Omia West and Mampeni Kumasi, Mampeni area of Bedeni Dum Cania, almost minister fat. Details mraye da ben obso man penna na penna be de che ba kumase a ye dum sa area kania but me de be say on foot but no chrome say ekeye se man penni so da sum be se na fuaso ye man penni be de che da sumu na fuaso ya mama so generator ekeye because I believe that is a well filia who should not take on as ye se well fili adena se well filibia who should not take on as ye. But unfortunate, because we be the president and the vice president, or me young memu tickets pa. Some kakra do most do mani nyina. But say ka ayanso. Say ka gama foda assume the faso, man pena be de so the assume the faso. Me say ka enip afe. Afe kwa say wa. Ya solve easy challenges amomo. And I know ECG for come. I'm going ECG for Kasa website. And I know come. So mo yet disconnection. Yes, come to me, JJ. ECG recovers 3.1 billion Ghana cedis from debtors. Says Kana Wayefa. Nipa does not make us much though. Me see yen yes so mine. Say ECG for Kwana Kaskanisha in Mukona etoso. What a so go chia. I mean ECG penny bidding was akwasi. Ba akukwa de do one 200,000 Ghana cedis cash. Osimunye monye nteso bi mame baka yesi gifo nanko a na kotisa sika no so esa de kwa business biem temu se bi o yesi gi no sebi no mu ne yentia yan kan ya kana wan sika won beton kan na maye wan sika 3.1 billion Ghana cedis. Now we're expecting about 5 billion Ghana cedis. And now 2023 as of May Omunya 3.1 billion. Where sika na man 40 so? Sika man 40 so. Message me ko ba ko tema. 200,000 Ghana cedis cash. Ni atare de mo. Samo nyemfa nko. Amfante e kan so bi. Ti yisi fo ani amre a. Ete be me the call otu for e qualify no. Ye na ni yisi ni fam obi. Na bayan kasa de because ebi na AC say ye ankra kwa na running ECG e ka shete regional minister etimi come o kaka sa me mo because minister with all due respect yeso e we ye fie mo ye de ka 200 Ghana cedis 100 Ghana cedis no ofi se nyes ka kese ye be twen kan be so ska kese pa ma ye because you scam yan 100 Ghana cedis ka ye ne ba ECG for ba ye hwe woni mo wo de ka say 300 pam ni otwam. Yes, you better easy to sign the same MOU. Yeah, we are that's the ma ECG for the school ni say no. Says in patron de meka 500 say what the woman be say afi ba akram fa twetwa why. Why sika de beton kania no. Why sika? Me see am ye ni amre a challenge ni ewom no e bet trasa. E bet trasa. Tiam kan makach to enye MPP enye NDC sem eyo hawa ye nyina as oman o se adwon kwan betimi afa so a ye be ye ho afrim eno na me bisa se fam mu na sin so eba no yes enche ba bedu no ebedu a esewi a what next because enkrofu esa de yesi for ka no enye sika ketua enkrofu de yesi for ka no enye kaketua Sebe jansi ya hwene se ya ye nyina beda sumu. Ye nyina beda sumu. Hwe se sika we. Te be sere yisi gifo, won san sori biem.
na saa na mo to na mo to say government agencies institutions ene ba bi aban na twa mo e ka mo bia no ye making sure so mo nyina nya prepared esasa because high school ye na Ashanti regional minister age giram dindindin se prepared no mo yusu a e bi anka etwakwakura nu ha na obi ono ye na adwuma se ma place for nkoche no minister why we yes na u demoralize nipa no na wo bu nipa na bam obede nya kokoduro etibe gya na so ye adwuma but adwuma no so wo ye so no e ye adwuma wo ye for me no mienu because na dum so ye na mu nyina every saa kan keten no e na ka mo ye sika mu a e na ko fa sa dum so ye nyina ade aba sika ni ho ye tete sika no so e na ye da sumu e di akwasensia e joda so information bi o me de me ma me aka to say me meti amentra so Yankopon ya adma adwada asem kese bi wo Jubilee house asem kese bi wo Jubilee house me meka ya ti mu apaka mu ye ne ya meka mu anya ne yensu ameka me de obi a me hia bia meka kire no e me nyensem twere ya se me bo abaye chi de bia saa ekoya meka ne ekoya ankoye meka ba me ni watem me nka sentia ba me mo se ne wo ye emwa ye nyina ya de pense mu to aso asemika edi ba nyina akwa ba biem emfa emra pense mu on Badwam wo Adom TV eso and efiada 26th day of April 2024 and exactly 25 years ya ode opem so asantema nyina wura otum force etutu ababio eto eka sikadwa akonya etine ye enigida kese edema asanteman tiene me kamenka asantefo eye enigida kese edema asanteman cut across to part of Bono, part of Eastern, not only Ashanti region. Etinana ya mautirinkwa ya nyame ase so akra wo e de ababesi sabre asantema ni so Ghana ni so ade fefede a wo ye de maye ene wadaruma ye raise about $100 million e de CSC Konfanoche teaching hospital enano central market KGT adwakesi ujina onem masase yantam ye de si two for education fund ani mpuntuma wodo a wode aba asantemem ani munyam ya wode aba asante akonya kese enyina kasemo ene yo ema happy silver jubilee anniversary na meka se enchenso asante mampo hene otisika dweta so dasibro sebo si otos menu enso benya 26 years ewo sikadwete akonya ne so enso yenko ye nimu ya yema o details ya wom alope ba bedi nkomo de afa ya kwan ho enenye ye usual NDC MPP sem the challenge na ye go through no e de pese ye ti asie ye eto mu ankasa eye adwuma no enene anope no mu edi enkomo nipa bebre ye mu bie ka ho bi a complaining about akwan awdo a ye ne ye manmu ebe ma ya boka asiesi ne bio e ya de e betimi de akwanhia ne wo ha bebre abreye e de yare ba se kwan ne se ne mfuturo e ba bebre a e ma yare enti etwase ye nyina ye hunu se ye siesi ya dwene ye na ye nye ne ye ye ma nhyehyeye pa e de ato ho ekwan ye fa so afa contractor fo ekwan ye hwe contractor ma na ye adwuma materials a wode ye adwuma ni nyina se hwe ne ye se be ya ibetimi enya ekwampa na aboy. Okay, Mr. Mafami, take you for initial comment on except na ye hwe yo me na me tia etifo ne ahwefo so initial comments the mechanic say ekwan a mu yi kire on your title 9 day wonder roads no hadwen bebre I say of course as photo ni kire ye no nanso ekwan bia wode ntia abanisa e bia
de woche minim hopotin but ebi wo ha madwen ye me se edwuma na contractor ne ye ne wanwie ebi a wo ye primary seal because ba kwa meti wo se ohun se the chief insako gu baabi ene ebe wie se abesisa ko oseden nti madwen ye me se ebi a ye primary seal no ye a wanwie kwan e ba ne saa so a primary seal nya de a ebetumi a chepisa na ohwe bebre so a ye wo drainage problems ho ekwan ne tamfo kese pa ne nsuo nengese nsuo ebegu so kekeo nsuo ebe tai so nsuo tai so a emane yemre se ngam se ahwa ne de ekwan nsuo ne nonom kuma emane yemre ka emu odu faso a ebe bunimo ntina e the problems nti di wenyina ye maintenance challenges a ye wo and bi wo ha e mekwa se edwan yenwie ye ne bia bibinti na contractor ne samba and we see a hwehwem mo go take note na sa anema ni na ma hwehwe these particular areas no ebi wo ha said any chain no ebi wo ha ye me minister your urban roads your highways your feeder roads ebi wo ha ye shema support but of course I can meet me a communicate am ya hwe de ebe okay but as afi engineer Kwesi Samoyen Shasi arena it looks as if say some of our highways, feeder, urban roads, you know, deteriorating in terms of what has been some of the causes, kakra mo huno wa yemem. Let me that's a pa, say, ansana yebeye ekwan bia no. Engineer for koye hwehwemu. Baby e de ekwan ne fa no. Sen na asase na wo ho ne tie. Enyema ben ene wo ho a se enti surveyors wo kwa koye mo survey ni aye soil test we mi nyina ma yehunu ekwan fa se ye no na de yehunu nyina ne se etore baby a the argument with the contractor be quite me ko share adwuma so obra oni award certificate because of politics okay akoho eso onya adwuma design kra woni bi oni specification bi a wasa so ye adwuma the authors be o ye say engineer for be contractor no so ma na wi aye adwuma ni yi okay contractor bia pese onya mfa so dodo enti say ujai no so onya adwuma no na ama wo na anye ntienti adwuma no ho a obeka te kon se be ya obenya mfa so dodo enti material papa ese wo de ye adwuma no omfa nye na afi enche na sei etoro bi nso contractor for bi won so a yentua omoka nti se sika akraba ne nsemo a opese ese oye 1 kilometer or stretch it 5 kilometers okay some obetimi raise with that same amount of money yes same amount of money kana wenya no sebe you obetimi raise certificate akoje nisika okay enema we ye niema e ha dwen pai engineer mo ma contract for road construction die enema na mo di go akom to make sure say a kwan de will say the best 3 years 2 years 5 years and not 10 years me da say say o see ati say a kwan bia no answer na e beka se e be ye kwan no o see ye hu kwan no say fa e be use kwan no okay ni na ne traffic e be fa kwan no okay in fact e ba kwan a traffic is the number 1 determinant nti kwan bi wo ha e ka se kwan bi wo ye highway a traffic e fa so no e doso because if it could three. In fact, I crack Kumasi Kwan. If we happen quite all the way, I could be border. Until no traffic a fast no, a door so chain. Car a that a beer, Latabia Koshi, a quiet that horse. Until traffic no, a number 1. I a beshe, and who's a traffic at the fast. Now, based on traffic, no, any design, no better say a beer. And here, you did gusono, you here take the sea, and I take the sea. Because a quino, you design quire, you try to estimate say be a quite life nyina no traffic na be fa so no ye say 30 million okay into 30 million go ni obi e fe na axles into 30 million axles na be fa so ye try see be design ama no say time at 30 million ne be so no eno no design life na no ye me ka 30 million na nya say ka nketwe bia o ye ka akese aha eno na ye de be ye aye design ka nketwa de sabi ensai kwan pi na de mu odu no axle load no was no en na say kwan nti estimate axle load ni bibia wi a ansa na etumi hu say kwan a ye yi
ebedi 15 years. Okay. Ti say bibi o se ye say 15 years na pa na aye no such a way say bedi. Say 20 years ye person o se ye no pavement thickness you design no say bedu. Okay. But adeba ko o se hu ni say akwan na wa ye no eno ye one thing. And na maintenance so say o kwan no so eno so hia pa. Okay. Because you case kwan be di 20 years one year maintenance endi. Because maintenance so egu ahoro. Ebi ni say ahwia begu kwan no. Ahwia gu kwan no say one pra. Nsuo to so a ebefu. Yeah. Efu a ebesi nsuo ne kwan. Esi nsuo ne kwan ne tai kwan ne so na di problem aba. Ebi wa kwan ne nchenchen no efufu abasoro. Yeah. Nti nsuo to a insese be kwa abonte no na atajira kwan ne so. Wenyi saa edge sen free wa nsuo to ne tai kwan ne so ebesai. Nti ema ka se kwan be di 10 years a. 10 years with maintenance. See anya maintenance dia 10 years no entumi fa yendi. Okay. So to which year memo what has been the average long span of your kwan ye and kwan be the first so me ni ekosa kwan to make sure say adwuma na nipa and materials no de ye ampa say materials a ebetumi am na di that number of years na ye hwe animo. Oh me da say enya materials no per se materials hu hia pa don't get me wrong. Okay. But design no. Okay. So nansen se wa hwe in fact se kwan ba kwa ya na nansen ye koye Africa All Africa Games. Yeah. Kwan free school junction ko Botima. Botima yeah. Baby ana asase ne nye kra broni fra bibi se cotton clay wo ho. Nti eno no me na me fa sa kwan ne so ansa ne ye. Tam ye nye kra no. Na nsuo to a ka na beto sa because ahwa ne nye clay wo. Nti nsuo kuma na ayemre. Okay. Nti sa kwan na ye se ye tu sa ahwa ne nyina e de aboba gu mu. E rezi kwan ne ma ne ye di firm. Okay. They say who call out Kosha, you are reshaped as our coin, 15-20 years at the Ebitra. Botimandiano. Because that's with maintenance. With maintenance. Okay. With maintenance. Because quite the one maintenance, yeah. Say, Sabi, car you used to grab, but maybe in your maintenance. Yeah. Then your choir car be a faso. With maintenance, you bet with the HSA. But then I'm a person chance and Nina designer, yeah, normally, mantem coin, yeah, no. Sanko to form bebre sa mantem kwan. Okay. Because car e fa ho no ya ne no so pisa. Okay. Na me say your decisions na ye based on traffic a be use kwan eno na be kire say ye nya ni see and ye nya ni see, but then no ka sa no na no nche say ye ni problems. Okay. Because say ne kwan no nipa na be ye contractor na be ye contractor no so answer na be man contract no ye wo Bibia one Ministry of Roads and Highways, a road classification. Into your contractors, no beer, ni nipa or ni machines or war, any na cardio di in Nijuma. News away class 1 contractor, and now class 2, and now class 3, and now class 4. Into contractor beer one idea. Okay. Oh, class 1 for na yo omo ye a quantum pong, ni interchanges, say kwa kesi ni na class 2 for so did so, na class 3, ni class 4. Inti ni na wo the oil based on the capacity go ni besi. Okay. Oh, inti sanity. Okay, Mr. Sawa, Mr. say sika ye de call into road construction wo ye memo. Yeah na enough for that kind of construction I was here. That's a pa. I'm fa kwanya na me nchia me national president of IT in Henry Kojo Boatin. Ye hwe aban eni ni sika semo ya kwan ho a o haw kakra every say e kwan bi wo ho a budget wa fa so de ye kwan no obeduru baabi no na nam study asase ensuo any environmental issues nti na wo se yesesa design no na osesa design so a rema adwuma no ho ka akosoro. Okay. Nti to bre bi a na akoye se enam sa ban sika sem wo fom nti nya ban wotu aban atwam nyina sika sem wo fom nti no na wose tore bi o kate na ni kakra se yento aso ne yenko. Okay. Sa ne ma no ha adwen efri se ese ye nyina ka hu se ade e se wo ye ne no wa anye na wo kata so a obekwa san beto e be ma atakese. Okay, so it means say sika de ma contractors ye kwan to da bi a enso sa and so sana bi a brain pass etua contractor for ka no eno so ye ade e ha adwen nansi ye meeting bi
any contract for doing komo or marketing home some how can say okay if we say and emra aba contract home niema no so contractor ni sika ko shemu a akoji loan bank na se yentua ne kantemu a yenkan hu say bank nso charge no interest yeah and na contractor no so say there's a clause in the contract that you man akoji interest on delay payment. Yeah. Otobo so say oye emra chinchin a wa be blacklisting. Okay. Ya management bio. Enti ma bi o ha say contractor no gogo no ho enso na e ha no. Nemo we nyina na emma contractor for eye adwuma enso ani na to be e mai ha wo ya kwan. So me say Mr. Monia wo kan say sanhye we nyina na di gu akwam dia ye kwan wo ye man mu dia. They need kwasi yesu about 9-day wonder because it means that say akwan nyina jirejina so ye. So what they intina you can ya mugdi gu krata so nyina no eto de bia say en reflect wo e form hono oka 9-day wonder of course minim the opposite which say bia kwan no anche yeah but impensemu a wo say ye ne say kwan na anche no contractor no oye wie ye ana oye du baby na bibi nti wan betwa so nti nyina wo broni be say the devil is in the detail okay o say who particular contract no ne hu adekro nti a anche but an infonia yi de dodo na mi hu ne say ejuma no ye nwie okay nti nya say bia ya je ne say de pese ye na nso anche ma me ma example baako ekwan bi te say Jankrom to Apedwa Nkwanta section of the Accra Kumasi highway yaye handing over yaye inauguration but an obia fa so obia nim say ne kwan ne te say Urisam aye Jankrom to Apedwa Nkwanta. That's Accra Kumasi Highway ya M6 no sir. Yes. But so be a first what him say and the kwan shall say yembre. Yes. Kwan bi ti say near former president Kofo Legon e kwan ofri opa bia e be stretchma ko Medina. E kwan ye na can please if say e be kwan nim kakra but ene ofa so so gina A22. Maintenance your maintenance department will ministry what measure say man and omuni budget om the adwuma. Oh yeah, one maintenance programs are yeah. But study wundim no maintenance e di ahoro. Okay. And now maintenance na nkasa no the whole idea ni say ye makwan na besi ne dadem. Said you see ye net here no. Nti nioma bebre o ho a e wo se ye. Na even kwan no ho aprakra no e ka maintenance. Yeah. Ebi o ho a as far as why ye no edu o ho a edu baby a e wo se wo ye overlay. Okay. Nti particular ones are working on minya answer ma wo say ni but I'm just giving a general here. Okay. Ebu o ha e wo de wo say ye. Na ne papa ma enka kwan so kwa ye kwan bia enka almost every 3 to 5 years no. Say sapiti a na enka de layer fufure gu so. Every 3 to 5 years now the layer fufure gu so. Okay. And so ye nya nim say ye nya ne sa sikasem na baby wo ho so a ye nya ye. So de bia complain ba kwa am de boy ni charge am de boy ni say e bia yakoye kwan wala boni so laboni kwan say yeah but ning na no broni be say investment aya ye no e wo say ye bo ho ban okay e bi ni kwan a wokin e bu o ha e so atwitwi kakra o say million ye overlay wo so enso enei ye di kan kwakoya bo he baby so nya kra na e muntu nkokra makra into these are some of the complexities I was say balance need to me here but I know to kwan a okay there highway to me adeport any program omo okay but generally no sanity or say maintenance be seen that them okay so to be to us here sometimes you are not because of sikanda or no you are torn between say yeah a half for kwan omo but I shall see two but half for kwan the yenye kra so which of them no see this kaketu e bi no attend to in a way because I was say you prioritize no say be sure say you na ye no ye kwan sana ni pe nyina anim no okay nemo apart from say ye kwan no ye boa me achichiri kuro ye chefa ne say be ye kwan na obi etumi akwa aba e kwan no boni be say utility o okay nti o say to be comfort to koba e koye de omo ye eno na de impuntu ne mfaso ba kuro yeah because ni pakon we ntumi ankwa ama edwa na okakodi enye yi na odi kan cheche fidaro say obi edua ne nioma ewo ne fom na we ntumi amfa amba kuro ba say be pro sure the next year won wia na de come aba
nti ye boa am ya chichiri kro no nti kwan bia no as much as possible also to me making sure say obekọ no wetumi aba nsuo mu ewia mu but ye nye tem ya ne yan bokọ sa because of challenges of funding budget amode ma contractors so mfanya adwuma ya na enough o say kwan bia any ho the person contractor ne ye no any estimate depend on a kwan bia no budget na etwa de ma contractor say there is a budget be the amounts for this urban roads and now for this highway money contractors this year mo feel say enough say ansa ne be ma kwan yan ka say analysis ne hu say bia kwan ye the person ye no ordinarily e be cost 10 cedis nti any contractor so ye tender na and negotiation whichever na omo prices ba we look at it dodo na ya be bro ye de so kakra but sa sika no na wetwa say odi betumi aye de pese wo ye okay say na menu yen sika ebi o ha wa ye du ba bi o twen sika ato aso sika ne mai na wa twen na kakra na wa ye no echepia na ne so aba bese nti enye sika no na nyi na but apart from sika no the time useless or say sika ne ba ne mreso okay ne tumi de ye na say dem sika no challenges no eso edwuma o se ye no na sabi enye nkran ko a amantam nyina o se bomodin ne kwan ne figo bebu akwan ne kwa esi ebi a covet keke ni hia se e be ye ni agravo no metumi akọ ametumi aba ebu also emergency bi aba nti there are a lot of complexities but ni nyina no me wa reshim say ye ko enim no na yesua ade mo na etumi ye more to the satisfaction of the people ye nuru ho yet but ye bedu wa reshim si bedu menim engineer sabo say mo aka so matena se bonkonta bi a akonya ye a enche no ya ne donso ye mem me da se pa akontabu ho amini di chano wa ha na wo hwe akwanya ye ya ye wo how lack of planning ya kwana ye no lack of planning we say your planning ye dia na twa say etimi tua contractor eka in terms of okay lack of supervision kwan bi a ye mere bi omo ye wo takwa importem ho consultant a wo adwuma ne so no ne hwehwe ne nkrata wo hwe ne say contractor na kwan offer so wo ye adwuma no eno nye consultant na adwuma okay enti material wo kofa ne ma ode ye nti wo de ne say wo ye adwuma na akohwe so wo ye adwuma ekodu baabi no enam so mo kofa mining waste by anything mo cast asphalt ni wie ye no then you see cracks afi na wo say consultant natural report no sign ko ye bio contractor bi obebo ka bia no se wo po no wo adwumawura no o de kan besa abrew okay enu nti etwa say ye tsana ye hihye ye so lack of planning lack of supervision you supervise adwuma contractors ye ene contractor bi o hon so a se wo supervise no so ye den if we say baby okonya na adwuma free ye to me bi a eternity okay and the wo kra wo ye engineer no a wo ko hwe ne so no eto da bi a won so kra adwuma hinhim okay the san niam a kitikiti we se betimi nanka amayonfo ate engineer fo ase ama ye kwan me ye adwuma yie a enka sa ha kitikiti we nyina be free enso if we say ye wonim die fo engineer fo Ghana to bi na se wotie TV so radio so no ye kan engineer fo wo fa Africa ha nyina wo ko Kenya wo ko South Africa wo ko Sierra Leone bo se ye Ghana engineer fo mo boa me hye sa aman no amaya omo ha nyina me fa engineer fo free ha no okay ye wonim die na how ne say e kwan ye fa so aye hyehyeye e wo ye contract ma ho kwa ye how if we say contract bi wo ho no ma e free obi so ko du obi so sika no aye ne ma bebre etwa se ye tena se ne ye hyehyeye pa nanka amayofo e ma ye engineer fo tumi na bebu ha ye nye e ma won ne ma ye tumi na adwuma no ye ya na ye ntwetwe ye nan ase se be ya
engineer for betimi ahwe nnwuma wo Ghana so yie na fe yetimi enya nnwuma pa fi se ye kwa manfa man so koya me na yie ade ni tinhwe me de ma yie ye woni mu de then so contract man no ni mu nnwuma ye no eye dene the contractor bi wo ho no mo beka kire wo se okwa ye ba me yi wedi contractor betimi aka to ba me yi wedi o man instruction na ontie o tura ahe na ade beko endi aduru bre se ye Ghana ye wo mra bebre kama wo edwuma ho okay na se be ma sa mra na ye edwuma yeah ene hia si ama mra na anya edwuma de bia no ibenya hawo ye wo obi ekoye contract a wo won hyehyeye ye wo tender document a specification wo mu se cement say we say ne say wo di edwuma nanso enam se contract person wo ye di openti no ukwa weti bi kura ka kire se ne kwa wo hia wo ekoso bebre a etro be yankofo ne bi di sa wo ha no ma ye di hu nkomo etwa se amanyofo ma ye tumi se wadwuma ho a ye adwuma se be ya etwa na mu bi antimi ma efi se wonwuma bi wo akwan bi ekoso a be kono consultant bi ani ho engineer bi ani ho no mo a o hwe se ye kwan wo mamu a consultant ani bi wo consultant ni ho efi se sikasem eye problem it one a supervisor adwuma no ene be hye opani department za na ve on say enam say omo so nipa omo woni senti no won say wo ye adwuma na person unya proper supervision and quality control yeah so me say the concrete etwa say wo ho na wa fa sample na wo dia call lab akotest if say enwoma contractor sign ye no concrete no ahoɔden esenya ewo ngoma ni mu okay enu nti anwea dodo ensuo dodo abo dodo no ekabo mu a ahoɔden esenya okay enti contractor bia ne bi wa ma ne say eso onya C30 ahoɔden no do ohwa na obi eni ho no mu a obema o C20 no waba be ju C30 for waba be ju C30 sika so ho enti obi e fe no value engineering ye nnwuma a ekwa fa so boye nnwuma no ho ban na ye moka bebre contractor na etwa say o de dot here latrite ye adwuma okay o ye adwuma na okoduru baabi a latrite so ye adwuma no wanya o baabi o de ye adwuma no a na so contract ni mu no o tro say obenya free 10 kilometers distance away from baby away from the adwuma no okay say no less than 5 kilometers wanya wo ho enu engineer na wo adwuma na so no ono na so o tro na se ye tua ka na ye ho hyehye na konta etimi ene mebo ama oman ni moka aba Mr. Ebe ngon say ye wo contract yeah ye ni consultant first and foremost mama react a bit to the menu Kenya okay lack of planning there oka menena nyadwe okay ebia because the planning no is not adequate like into detail okay now also maybe the extent okay because ejwebu oha one plan so be but emergency aba I was semokoye okay until there are these borderline issues and our supervision so yes enye ejwe bia na the consultant to so ade ejwebu oha okay consultant no only ye engineer or represent department no okay and ministry no until bu oha ministry na ankasa staff eso wo ha omo so ko site so okay seven so bank cry ha enyuma wo krom no eye enye den e ma ye say ye engineers be ko site from time to time okay on the site go ha almost every day but majuma amoye ne be hia say se ma contractor bi adwuma say onye kwan we ya ye benya consultant be make sure say enema ya twede BOQ ye de ama no de kwa akwa ye adwuma na ampeno no de kwa akwa ye okay the mechanic say we use consultant and now call say third party be okay but the contract nature say you need an engineer. The engineer for most of the projects is the head of the department. But their consultants are more active for the engineer. Okay. Until for projects are size and complexity in this one. Yeah. Ebe hu hibe here. So benya ubi owo permanently. Project bi so ho enye ye engineers na be to me akọ on a daily basis akohwe de omo ye. Depend on the distance. Depend on the distance and but also the size and complexity. The number of people engineers are a bit me supervise most of the works also engineers will supervise. Oh, yeah, well, engineers, but of course, you more a beboy.
would it be appropriate say mubenya a third party you bet me abem abe support madwuma amoye no say consultants say you can want them they are a third party okay ye ba in fact say pokwase interchange your consultant or tenants 24/7 okay so I'm interchange your consultant or ho Boteman, when I made an example, your consultant or where projects are so. Oh, by your normal maintenance projects, no. Yana and time for external consultants. Okay. Do not be a young staff, no. Say Accra, Greater Accra region, and the municipal assemblies, engineers or no. As a combination of a team. Okay. In today, be a you team a year. Men can say team any challenges, but you will team a year. In the same project, be a ubi any so dear, and ya dear a basic. Okay. Ebia nipa kwa owo so no onko ho wano said this pe and ebia and to also react to say concrete case per concrete quality bia or say say quality control no e contractor na asede contractor na dey adwuma na ma no and say as engineers so you ensure quality assurance okay in the na ye ba ye be test the wire no say ye wo mre and all ye abra ye wo ha eno so ye okay say be all chest or mix concrete no yeah but you mix it we kwa ye buy it to be tested and for every mixer obey ye no so ye je cubes I dey call lab eco crash every mix o ye je cubes call lab kwan bi aye no memu ana se ekwan akese nko a mix na oh kwan do doning na mo je mix no for test it okay let me explain for a certain length biano okay ye per representative sample ye be test hu se ahoden a ye pe no enya ye wode ye so that say ndi ye monitor and make sure say the also contractor ni ye no why ebi o ha obaye gata in fact gata any example ye test no we nya ahoden no ye mani bugu no why fufo atona ye wanka contractor na cast say ebi wa test ya ma ahoden na mo hwe se mo nsa betimi aka mo nsa nka so say nya ne sa o say obuku yes no ye fufo to suit even Boteman kwa America yeah there was a portion asphalt be lay yes to 2 no fufo yes because wa nya ne ye enya so wa nya say all ye no insuo toy na problems kakra bai nti omo ye but ye omo yi ye no fufo nti yes challenges were ho but it is not to say ye janisa okay oh that's the point I want to make who shoddy works send you who shoddy works are correct yes but one said that americano 9 day wonder yeah mu show yeah do na contractor no wie yo e kwa na ehwe no on wie ebu a wa go firstly primary seal so e kata e ne so keke anya idea ebe prevent insu na bibia okay doing it inti ni na no ejina particular case no mate me kwa ba no ya ba behwe consultant ne quality control officials yes mo ko site adwuma mo kokoye so mu bi na enyo modwuma eye ana we need to fix our roads bedwam nie pese mu nie ebra osebo kwa kodi kakra de go moto mula bre asom pato twa bia no pa ya odam stay glue ye bobo numbers when chanso amempa ba ewia 12 anwure 6 as oh ye ko game pack ba ye betwa akoma so akwa ba biem fa emra bedwam jumede so on Adom TV live on DSTV channel 280 Go TV channel 11 and pamaka cho se atwen komodi afa ya kwan eho de enti ye akwan ya emu bi entimi enchesa isa mam samra so biem cars akese na e free Burkina Faso Mali ede urban di ade na dey check on because nipa bebre raise concern dey afa omo cars mudro ni overloading omo ye ede befa ye kwan so na nse ye hu se mwa se ye sa ansam so yi bi ye block cars are overloading oko check N1 beginning of N1 no eswa no ode fruit tamamoto we no talo oil hon ma honey beginning of N1 me check no ode be fruit moto we no se car no aye ma na abu so abu sa na to atwene so we go make you submission yeah we say sa ni mani bi ka ona ma ya kwan bi won mo intimate so yeah because oko other countries e ben ya o make sure say why you overload that o makra in the first place and they has a kwan de musa no credit
Ms. Dami Bisa say a hona N1 is starting. N1 no. Say better say if you are flower. Okay. Baba Sanko Lubo. Over 550 kilometers of road. And then N1 no. But they walking, and no cre car sibo ha load and the doors. Bagana Highway Authority will axle load stations. Yeah. Axle load station check it, load the woman against the number of axles. So near who axle loader. Ekwa say ekofa kwan so. Okay. Ebi o ha omo pekwan koti kwan bi doje omo. But do don omo ho ma de emra che ne say wo so omo stop omo. No mo reduce load no. About the allowable axle load. You will what you call the allowable axle load. The kwan any the design. Uza me kasana me che say you share traffic na be fast wa. Ni na e friend axle load. Yeah. Be fa kwan and the say kwan. Okay. Nti you will limit. I say fast. Yenya nti yese wokọ French kromo na omo mpene kwa amomonye ebi kra kika say omo kodu border no mo yinema ne bi ansa no makọ ne ade me to verify but no for most of them a highway dey so meaning some axle stations some dey check na emom gantry na ye no there are say bububu no ye motorway flyover na ye no okay and ye make sure say car bia height emmoro allowable height no emmepem and say Jumana ye. Okay. Intano they for there for a particular reason. Okay. Normally, who says ye interchange biana ye will gantry or a prevent excess height. Because in a problem or actually over interchange or so. Okay. Because a car be pim beams no cry. Into a problem okay. In the idea the axle station is supposed to fix and solve that problem. I know they have challenges. Fix it. It's like I say, we're purely Ghana Highway. I name details, no. Okay. But an incident. Engineer Samoa says, ye acquire a day from a ne echo. A dinner bit me a catch on see the a go come ye ni echo who ye yen quiet quine sound co book campaign and family says acquire. No, as me that's a far the kind of it was say you put in place proper planning. Na I'm also no the plan. There was a plan. Planning the war. Na the plan war na yam fa anya juma. Okay. Emphaso bia maso. Okay, so implementation of the plan. Implementation and a challenge. And a challenge. Okay. Base enkrata asem de e wo ho. Ye ma eye juma. Me san ka bi o se won wa ye di nyuma hye won sa no. Se contractor, se engineers Sabemu Edmayefo should be held responsible. So quite saying temwa. Is you will defect liability period. So why you quino na maybe your honor says say or some question now CC. Yeah. The sign call back to supervision and monitoring. It is a contractor here Juma no name from so ba ho a. You will nadudo bosome dodo bi a say from so ba say kono koye do no ani sika ne nema ya yentua neka. Okay. Ti say ye nema yie na ye hye nema yie dia o say sare mani nyina ye adwuma. Afenzi hu say ye Ghana ha ensuo to bebre. Enu nti abefo kwan so no research bebre akoso enima be ne betim dia keka ya kwan ye ho a ebeboa ye. Okay. Ama ye nya kwan papa ama ye kaba fom na o ha no so ate etwa se ye hwehwe sa nema no ne de ka ho that technology okay afei so etwa se engineer for ye hyehyɛ ye mu no ye wo SSD ye adwuma ye man no so guide ye so wo adwuma mu na wo ye wo adwuma no obi de hunu na wo anatomy bi hunu na wo no ese wo timi gina na hunu se ya tete wo se ya kwan si adan ye we nti ade a wo ye no ni se ede mfomoso o ha ma ni bi abre o man no okay so say the sare man nyina tutu yie afei so ye siesie sika sem yie na afei ye hwe se na engineer ka about quality control yeah eni se ma contractor kwan e ko wie adwuma ansa na akoteste mesi kwa se ma ni wie ansa eni ndi and the proper quality control no I was saying engineer bi e wo ho no mo a obra o mesi concrete no bibi nko e contractor na so die na so ya so die ma consultant na supervising engineer na say obeboa contractor no
so that we avoid double handling. Ade bi wo ho no mo a o ma ne ye wie no obu no a ekwan bi e so fa so san de kan brewo se client no be because obu a e ono no ka wasan bu so besa delay adwuma no okay enti no e was say ye fa kwan bi so say engineer bi wo ho no mo a obo contract na adwuma ye ni mu na wa control quality no ye o ma ne cast wie na ansa na wa test na fail no wa bu ne di a na ko your how kese 0302211702 0302211703 kosi 4 obetimi a join a discussion no let's say smart catches we need the usual MPP NDC we how to deal with a challenger you war as well so engineer mo going forward dear right. Okay going forward no yeah but before we talk about going forward no there were challenges you be here among signing our support here roads and highway ministry yes roads and highway agencies and any agencies okay part number 1 traffic lights nansemu bo hu de last year mo be se bia say na adikonti a say no nkofo ko wia controller omo ko wia cables manfo mu ahu ko wia cables ubu ha wode ka bebo no na wadwane nkofo abo na mane dwane na say o say aban fix aban cannot continuously fix this thing forever okay because how kaso example ya na me obi de ka ko ball solar panel traffic lights in yeah huno kaswa pa nipa wo bebre so ye hu nipa ko nteno aya abanka osa abanko pesika metal gratings ye de toto gata so a e man nsuo kum na kese nsuo ntai pan no so na nkofo abesisa ebe wi akwakoton no na ma bola okay facha na mempeke ofrefre hello good morning open pacho this na ofrefre the coffee the frefre dodo ayikuma me pacho etio era matebe bre matuma amoye yara seso na dodo ayikuma hano ayadim bete ensufa apa no da yena yese tani kapao solo to dan na so na se diti o ya district no eba be ya ka no wa ya no basta ma ya no basta ma bete so about ba try ya sta throughout the year be just the district to area be just the by area so the be ya sa how to better if you on boy if you call no be ya o mo ya ma ya ndam the kasa no so no be ya o mo ya ma ya ndam okay so the be ya as you over high kakra that's it that's so great as I say the how Matse Medasi. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, I'm Pacho. This is an Afro free. I get you. The digital program, I said, the Ghana engineers no program. I don't know because all my pana and Jenna even in my arm, example, the all my Amata, Panama. I don't know finding it smooth. Minim de dia ida ba ba wo so trabalho ya do mo ko na te na mo o is ba we no mo ye le kwa na mo aye wona mo so na ta pe kwa na da tu ni ya ne waste of money te mo ya de no mo nye mu yo mo yem no mo nya de ne papa na de ne ntema aye okay Mate Medasi. Hello, good morning. Okay, Mesa Eji so the American so where challenges be but going forward no and never going forward kwa ya start yeah port a lot of portal patch na ya start ya yes so we ni behwa em say ye jemu kakra balance ya shemu kina ayesan be ye ne more kra am make sure say portal say one man time and tem nyina no ya main road say side roads na ya hwe amane free o so the America no so Ghana ha ekwan ya ye wo no be 70% quota ni so nti no sa no o si etwa so nti hwe kwan ya wo various suburbs na quota ni so. That's 100,000 kilometers of road near war. About 100,000 about 70,000 Mr. Nobody, good morning. Good morning. Open the batch of refrain. You Kroboduma. Open it you. Your mother, the batch Brabesha, if you Kroboduma, it is so many. You have a big Johnson. I'll be back home. 2016. On one day, you have almost 5 days in a year car for longer asphalt no way.
The second year, because I am taking a lot of quarter be present with your bushel. You now say, if we are done as you come, I mean, yes, sir, you're not the papa. Come over, Kayati. It's not a black car, I put them down. Every man over there, drawing sign, 92 a year, and one outside, and that's all. Not then, Honorable Mahama, you have said that Mahama, and 1 week. That's it. May I say hello, good morning. George, good morning. Good morning, sir. George, appreciate you. Boko answer. Okay. Now, the Portugal, the good, yeah, TV, yeah. Over there, the movie there, contacted the guy, good morning. But I Mr. Jones. Yes, sir. Men to you on what TV is why. Oh, well, it's young. Contractors, they can do very good work. They put them in your wife. Ocean office one, ministries one now. Okay, you need to kickbacks you on. If that kickbacks no demand, you contractors one or ministers one give you contractors no one. That contributes to do that short work. Okay. That's it. So remember just to also do very very bad. I also do to a down or across road very bad. That's why we here to I don't want to wood very bad very bad. In this more side there, kickbacks no only one. And then now Papa contractors the use of mixing the concrete to the extent of 30 or something, 20. It's one kind of But say, Mammy pick a last caller. Reverend, good morning. Good morning. Reverend Bacho Free. Reverend, it's you. I'm say, Ubalo Amanya. 2016. Your former president or your MP lawyer, Amwate, any honorable citizen. To so many back to form outside, the movie sound outside. The following year, question to elect Lord Queen outside around Russia, want to name share. President, former president, before a year, okay. To do, I have photos. It's the lower money, dear. Mate, may I say, you don't know be a raise this issue about Rollins Aquanya or as compared to no Quanya. Is it because contractors said Rollins pencil year you man no air strong from contractors a year you Monday? And another could deal with Rollins a pencil a chain and the year you mean. And I'm a church much also. We shall be said about him and Quina. You to two form when you are the abogu form. Sa na no better side example your mind. Sa no me because na nsuo problem was answer. Okay. Nti kwan ni na ne challenger o kwa kosolve. What you say? Nti ni na ye scope a obeye no. Yes, na me kasa mantem kwan no. Ya na yenye ni details sa. Okay. Aha. Na bi o so akwan no dodo na so. E bia obekoma no. Contractor na djuma na de ma no onwie. Kickback. Oh, in some obi can me say minimum obi experience. Kickback. Minimum ho asem. Minimum kickback asem bia. It will now as a contractors and to the be a mutua 10% of Sikaya dear more mutu. And yellow penny phobi. And yan a juma ya demarco choir contract and if fast when you kickback be any. So when you're a we know you be a couldn't come over Kukuma and mean to win Trahanjle. But a juquire may my year a juma since 1989 I've been seen. Mean who say a Geo Bisika and Sanya management. But to be experienced means drink casse or Buana when no credit. But I'm talking about my experience. Now all along so quite a fast management bibia surname because ejuma yet you ye penny panukra mama ejuma kwa yinya ansa no aka so bi fa sika mra yinya contractors mama nya ejuma. I'm telling you ye penny pa mama ejuma kwa yinya. Yeah, because there are a lot of challenges in the system. Munchiaka. Oh ye ntua no wa said the bia the contractors na nya ejuma no ho biem. Abi hwe ni jo but the joy pese ye no enya ni nyina na enya ho nipa be ntebu ho ada ho ache say the unimi ye ne honorable minister kwa apro central and west region
identify problems every my direction as to how to solve it. But yeah, how soon we can get it done. Okay. In Tanya better, sir. But I say, engineer so better say say Oje Rebecca Yansanti and then engineer Amo Godfred or no director of urban roads or minister of roads and highways and a engineer Kwesi Apia Samoa and so Rebecca and Sana no pay. But then the Kwesi Insia. And you other Ibesesha background. Ebi otim se eni nanu eni nansa na akwana hyase se tutu ba wo hwe sika dwetre pa ye di ewura akwan ye mu ewo ye mamu a enya de ketwa ene ekwan ne sa asa ne yese ekwa kofa so a sika twitwi de yesa maso de kokko siesia na ni kwase ba ne sa challenge no efri hefa kwan be de betimi afa so betimi asi wo hawo no ano ana ayesa na tie ewo ba bia se kwan de wo ye a o se nanu nansa e sha ase tutu ne yesa ye no foforo senate okay na no memre da ye ema osukodo ne ya to ne 9 day wonder roads ere mebo except of sa video no ere akire about 10 minutes bi na wanhunu akwan awodo bi a ye a ne kanye se bi a ye bo estem na de aka ye to na mo e de akira ko sa akwan do no ebre ye ene bra ekwan sha se etutu ekwan ya na life span no etese ye ne contractors no contract no ya na etese and the person no kasem wo engineer Amo Godfred Ewofia ono na director of urban roads from the Ministry of Roads and Highways omna Ghana akwan nyina eshom so then engineer Kwesi Apia Asamoah aye chairman Institution of Engineering and Technology Ghana Greater Accra region and also ofia quickly except of this Esikodo on 9-day wonder roads in Ghana we except of part 1 of 9-day wonder routes in Shimua ya kwanya wodo a ye no ye manmu a eni nanu eni nansa na akwana hyase etutu temaka se nenye our usual panel of MPP NDC we are here with the technocrats omo hweme ye sa adwuma no omo na betena sene ye no matwi enkomo ewo engineers mi ba ko ye I engine ba ko ye E engine R opani amoboko de yeah yes engineer Kwesi Asamoah what do you ENGR I say just opani me don't say me tie for that ye wo engineering institution mienu e wo Ghana ha okay mienu ne kabomu a ye share engineering council ase okay engineering institution ba ko ye Institution of Engineering and Technology Ghana IT Ghana okay and ba ko ye Ghana Institution of Engineers okay and you know Ghana Institution of Engineers needs to ING and IT needs to ENGR okay just to differentiate it just mo ni mienu nyina bi go fia ING na mo ENGR no kwe agrama me sha say fan so what share except of Yesukodoyi on 9-day wonder roads. I'm sure who say. That's a pa. Say you hear 9-day wonder roads now church moi. Say akwanya ya ye ni ntimi anya ni ye na enche na say na enya so mfaso eye. Yeah. Eyo how kese emayen if we say si ntimi anya yakwan yi a